Fia lava le nganga e te whatalofa ia te oe, ia mau wholofa atu fo i le whapoponga le nei. O le au unanga ma le tautua wha au pea. Gagaifo o Faiva o Samoa. I le nei fo i vaenga o le fiafi ina ua 5 minuta o le wa te ai daily tu lai wha. Wha me moe sa madui o lo waso ina ua nganga e fo i le la i le tai au. Ala usu le atu nuu i le aso lona lua. O le nei fo i vai aso. Ma loro sa fu madui ma le lagi mama. Wha me moe ia sa wha maria ina. Lo fina ngalo i mea sa e mafau fau e fai. Ea. E lea fo i la ua tu la nata ina seu i whanua, tiu te mawhaiva, sa ngā pāti ai lea tunu o mai lava le tai au, o e usu i ngā ruenga, o e fo i e tali mau i maota malawa, a mai se le tapua i ngā anai ta mam tina mātua. Whatalofa i le mamalu o Samoa i lau whaafunga i le nei fo i vaenga o le asolua, i le ofisa autu o le tātou Radio Samoa, le siu fofonga o Samoa, i manukau i New Zealand i Aukilani. Whaaftai le tua i awanoa le lei o lo mwhai na tātou whailoa i ai. Ia, ma whapena whoi o na tātou whaasoa ma whatu whai i mea tāua. E te tau ono o tau māna malama ma manino i ai. Ewi o lea, e se teimi ia au papai fo i vaenga ese sa tā pena i le tātou por kalame. Ia, ai whaatalofa i le tā whatolo le tātou vāne nofo. Ia, a wā fo i pa ia ma mamalu whaale malo, pa ia ma mamalu whaale anganuu, ia, ai te nane, e matua pēr le tuu ia te utau, a whioi, ma tamasa o le langi, a wā le ngā ruenga pa ia le atua, i whata whaitau langa e fia. Lei a tau sa vea le urua i li i so alo le nei Al Harrington tūmanu vau la vea, ia, whapena fo i lo so a tau, le sunga le la auli. Isaac Paunga. No, le fo va ko eku mai la koma. Ai, ele le alo to la ve le teimi le nei o to telefo. Ai o lo ina masoe le tangata pe manu a fo i a o lata le 5 sefulu po wanga i to fo le ono sefulu sanga. E fainga ta lava na to e vave ona fa fo sia awa a ngause ponga ivi. Ia e mia se teimi. Ia o tau mawhai e toi whaola, ma whaatupu i o meo iri o le pongaifi. Ko whanunga lupu ngari iri. Ia, le nā, ia e fia i le vai tau o lo tau le lea. Ia matua, kua whai au ki whinga le kaimi e ke kau le lea ma e karavau wai. Ai, whatalofa whapitola wa fo i nai te mam, tina mātua manatu le anunu atu. Pa ia i sama whai ngā o le atunu. O le whala lea na whola le tai au ma si i erevi inga ma le whaafitai i le atua. E le sunga le li awa o e atawai meni ia o lava le nā. Tātou te whala wai, tau ia ina sa ua le vā. Ia, le tāpua inga fo i a wātama ma ainga matama. Ia, whapea fo i le usonga atu mua mupule i tu au ma la taua. Ainga le tai ma le vā au fonti. Tama le manua tele ma tō le whale ula, ia, whapena fo i le la au nā mutasi, ma le nofa ma pū, ia, tui le manua oe le tumua le motu, le whaangaluina au tau, tō tele o tātou ainga. O lo o iai le motu sae, o lo o whaalongolongo mai, ia malatu ko meni mai fo i lunga o le tātou apia fōlinga. O le whatalofa whapitoa, ngai la tau o e whātoa hato i tau nuu mai fo i lau whanua me ele o Aotearoa nei. Ma lona malanga manuia, whambumoe, ia, mou se whaidoa inga, fia mou tau a inga, nisi fo i lau malanga mai ona o le, wala upa ia le atua, lusu i o le whono ma le tu o le malo, ia, whambumoe le ngango le atua, aso tuai vai malu i puenga, whamafana atu ele o se tofa ele na, ia a o se fina ngalo fo i o ai, se loto sa vea le ai, o le fina ngalo fo i tō tasi o le atua, o le mua e le fuatia, o le tia, e velo e le maninoa, o le maa e tongi, pa u i le moana, o le tae le apuia. Watu ai wha maisenga, po whea lava, le whala puputonga, le ainga, le kalesia, o le nuu, ia ma mafutanga, a wom ma e, mama e ma pele o e masani ia o le wha mawhanwhananga le nā ia te oe
i le tātou Port-Kalame. Ai malo le ngā rurua le nei aso. A mātou tari e fo i le aso na whina ua whamanatu mai a te ua leisi toi ina. Wha mai te loa le atau sa vea sa o le lei oi. O le mea le nei o le oma ma au mai mea whaingaruenga a whale whaingaruenga. Alava whelanga whaingaruenga. Leisi safety rule molo saunga le mu. I have a look at the job description. Lala ngaruenga I whai. I rei se mea nga whaatongu tuai oi ke la koe whaine mea lea. E la kufua e ki whai olo ke fua le mea lesi. Le ngā rua ngā lesi vatu. Vere kari iera u whaaliri upu ia, male au miro upu ia. A leo te whatu. When the machine is down, don't touch it. It's not your job. A le anga rol masini ma pen masini, whawhetai i le atua, ua maua le taimi. E te malo loai. So le mechanic, ia pola engineer, e ona ia le ngā ruenga lea, e sau e loke le masing. A rofi a loke mele i le mele, e vidia koe malo lima sau whafolisi piko. Iua peu eva e mo le mince meat folele. Don't touch what you were not supposed to do. Define and look at your job description and what exactly you were hired to do. Tango fua lava oe i le ngā luenga le si ma le tupu oe le pisa ma le lavea. Ia on le maule o so whaamrianga ma se tongi. Se ACC mo mea whapena langa i se oe. Whaitau le lei tu la fono le saunga le mu. OSH. And safety regulations and rules around the house. Po whea lava le whalawhinga luenga i te iai. E iai ne tā ua o tu la fono e muri ta iai. E ui lea. Ma lo le ngā lurue, ma lo fo i le tau atai. Ia te utou i o utou Faiva maneia, o utou Faiva pa ia fo i o le au whainga luenga tofi o le tuolo talo, mo i tātou uma. Wha ma lo le tuliwai i le tua, ono se manuia o Samoa. Tele mata upo le tātou wanga i ai, ia e o fo i le malanga ale tātou. Whatuatua i le tua Samoa watasi, le malanga fo i ale Hero pipi, o e puipuia i a tau tangata. E wafu o te tango i oto mai vaenga ia, oto mai langa, leo tātou tūla lata. I leisi cycle ma leisi tāmirusanga. O upu whai o malo, o mana whiriwhiringa, e tau wala atu i whainga palota. Tēnā, e leo na ufa i atu pēr. Wha malo si au i ate, o le teimi e mo loa vanoa e te anga i Samoa, po le whaaravelave po lea, alulu e whailo palota. O ialulo e whailau le stala. Whailau le stala, a wael o le tā ua le whaingo le stala le nā. You might be blessed, or I, and few of us, that will be counted in a model. Le model na pe, a whenua se lau pe, a whenima se lau tangata ua mai ona le stala i Samoa, ma whaia tātou biometrics, o meo o tātou lima, ma mea whapena. Fingerprints, ia, ai te ila o saulu se isi teu te unga o le whainga palota whemai. O i lātou amtai ia no atu ma palota, ma whai o lātou le stala. O le ama whai o na whai ai se model whaata i tai mo i tātou. Ia wanki la ia. Leo wa whaatau nuu le wholawholanga ma stasio vaenga le anawatau o le malo o le ua tū mai nei. Whaatua tua i le tua sa mo ua tasi. Ina ia whaatanga i tātou o na palo tātou i whafo. Le ai a te tau le nā. A o lele lai te te uma ia isi vaenga. Te te uma ia i lātou e langulango ina le chapipi. O sili lai tule mai. O le lai whai e tātou le ngaruenga. Ai manui atu ai le au vale na. O le tātou le na. Tau te te le ai a te tau e tau nau tau palota. O whela o ele pāti whapwhai. E pui ai a te tau o tangata. E palota atu ai i atu nui whafu. A le poloka e tula, e pa male chapipi. La le sao nā mea. Ia. La le sao nā mea. O inga lai whina watu, ia isi tangata ia o supporters o le whātua le atua Samoa. Ua tasi ina ia mawhai o na maua e tangata uma. Le lau tele o tangata le awanoa e palota ai. A le poloka i. Ta taula. Na uana i palota tangata ia. Whaasana. Ia kou vale, o lea ka mawhai aku le mea mō kako uma e kou o mai whemai e. E ua le palot, ua i lo le le e tulepa.
no fa tātou ngā ona tātou tau nuua I malai, tātou tā alolo ma whanga le tui. Tātou amata I mata upu le heavyweight. Ina ia mawhai o na wha mau le leila fusi pau. Ma e wha longo le lei mai. Awa e le leilo lau wha longo. Ma tala lo ma fau. Talie lo loto. O le a whaia ni whai unga le lei. O le a whaia ni whai unga le lei. Au te toe papai le mata upu leana o iai Samoa. Ai mātou tala noa manisi o lau tu stala fa pena. Fo inisi lava I to tonu lava la tounga le mu. Ole hero pipi. Ma so la tou manatu. So la tou leo fatua tua ina. E iai le taiao ma le taimi o lea e atangia. O le a whafonga I Samoa se whaasinsilanga whala ue tele mai petesa. O le atongi e le solo a tuilepa. Ma wha ma vai. Awa o le io o le whainga palonta. O le lua fe lua sfulu ma le ono. More on that when we come back. Le ua lua sfulu minute ua te ai le tu la e wha. I le ngā ngaifo o Faiva o le atunu. I le neifo I afi au tātou tā lia. So ta inga ma le sui o le radio Samoa ia pia. Le afionge a lilo mai awa maina vai. Ia ma tātou tala tuli loa. Ia ma mea fo lo tupu lo toi fale o le tātou tunuu. Pe a tātou toi foi mai. O le awa o maile vai tau o le tau tongo ai. O lona winga o te tau ona tapena lo mo ta mo vai taimi o timunga mamafa ma wha. E au fi aile wha mai na o talivai. Au tafo o tonga la au matua fale. Ina ia mama ala e tafe i aile sua vai. O le whaia o ia ngai o inga e ora pui ailo whanua malawa. Maile wha le ngaina mai I lo longa. Tanga iane le Auckland Council's flood viewer mo nisi wha amtalanga. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga I Samoa whapea le malanga mai I Samoa I New Zealand Day. A whea de loa I le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road I Marurua. Pe vili mai I le telefoni tolu I valua o wha o o. Tolu I valua o wha o o mo le R-Dash Travel. Sunga o whenga whakao elo ka wale fō maunga Max Ila. Senga uka amilo e o kilangi. Mo koe foi mai lava I o tara I le Tire World and Auto Limited. Lea ma o aiso skoi ngā meg ma pa uka wale. A ole me Pico City. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te moa I ta wale ma pa utau ngō fia ia New Zealand antoa. Mo fo I se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta wale ma le telewisi au unanga. Warren of Fitness I le na ole se fulu tala pia I wha I lo i eina e wha afafonga I le Radio Samoa I nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lo le Tire World and Auto Limited I le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. O le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. Whauta o le whanau o le tofi mai le li. Salamo sa lausu fitu whaupa tolu. E leo toi umi ai o le aso whapitoa le whanau le lotu ta maiti o le neitau sanga. Whaia mama dad, e pu e mai se video lau tau loto po lau pese. O na lafo mai le website radiosamoa.co.nz. O lo le link e lafo mai lau video. Ia awani over mane tolu minute. O le video e telean reactions lungo le Facebook o le Radio Samoa. O le ama o le whailonga. O te tala tau vanga le taimine nei. Whangata video se las tofis fulo ki topa i le iwa le tai au. Whailoa whailonga i le afar se fulu lua i le awa udi o le aso lavaranga. Whabore bole e na o videos at a mighty taito tasi. Manuia tele lota mighty mai le pulenga ma le awhainga luenga ale Radio Samoa. Radio Samoa tasi mai batolu amo. Radio Samoa. Tasi mai batolu amo. Alo e whaafonga le tautua mo oi o le siu whonga o Samoa, le Radio Samoa, mo le Poro Kalambe, o e whau I lau whaafonga a le wanga. Le wanga I le ono nei vai aso talu o na tātou whaila I le Poro Kalambe le nei o le nganga I fo Faiva o le atunu ina ua mai a ngā luenga na ala usu I le atunu ina ua nganga e le tai au le oso le la. Ia le la wha solo ia le Savalinga o le malanga le la nga I le tulangi sifo e ifo iai mamoe mamalolo ai se ia ulia fu tai au toi usu mai ea ai le fa sisi langa ta ua le o te vava ai atune iai ta ua mo le silafia ele mamalu o le atunu e talo atu ma le whaalo alo tele e au pa ia ma utulanga whalupe Samoa mai maunga te tele se io o I maunga iti, mai o na ao se io o I o na iu.
le pa ia la silasi o Samoa a wā tama ma ainga foi ma tama ai ya le usonga ya tu mua mapule o i tu au ma la tau ainga le tai ma le va o fonuti o tama le manua tele ma to o le whanula. Sa ole ma sa leu mua ma le lauriu na sa lua o le a le a fia ia le tūlanga a wā tutuila ma manua ai i le wala au atu ma le whaaloalo e tau wala mai i le fionga i le tei fono o le fono fau ma malu o Samoa le fionga le to o li i to filau Ted Stanley ma le laulau a fono e talo ai lo tau pa ia ma le mamalu le fono fau tua Samoa e tua i ai le atunu i le vaitele lea tātou te utu vai i ai i so se mea ia a wafoi le whaafonga tāpua i mai a le malo e mai se le fionga le konsula o le malo tuto tasi o Samoa ia malona au waa i le mauta o Samoa o iai le whaamoemoe o le itu la e sfulma le tasi o le vai aso fou o le aso lua le nā i le itu la e se fulma le tasi le tai au. Le itu la e se fulma le tasi le tai au, o le aso se fulma le lima lea, o le masina le nei o kitopa. Ua whaavanga ai le maota o Samoa i mangele, a wā se wheilua inga. Sui uma, sui tuai, whapea foi sui o loo iai le laulau le taimele nei mai la tou, o loo iai le fono fau a Samoa. Ia e te nane fo i le pa ia lasi o Samoa, iona tūlanga whalupe, o e fia a vea masui le fono, a fio mai tātou wheloa iai aso lua, i le tūla e sfulma le tasi o le vai aso fau, o le a poto ai moli futi afu, Samoa i ona tulu inga, maso se tasi e fia utu vai, ia maasu vai, i le vai tele leo Samoa, o le a tātou wheloa iai i le maoto Samoa, i le tau le tūla e sfulma le tasi. Mai ai le tupulanga talavou o le sfulu valu se i o le lua sfulu tasi, o i lātou mātutua o tina matama mātutua o tupu mai e o le atunuu, tina foi matama i tai, a fio mai. O le awala le mawhai o na tātou nuti mea whaatasi mautou whaafonga i le toi whaatulanga ina, o le fono fautua ma malu o Samoa e tua i ai, ia le malo matua i ai Samoa, lo a lala ma papa au i au kilani i New Zealand nei. La fau a whaatulanga le telo isi fono fautua ua le fionga le komsina o le malo tutotasi o Samoa i le aitele Wellingtone, whapena fo i la tau i le fono fautua i le aaio keriso i kala estete. Ai ai nisi e fia malmala matili wha molmole wala au le telefoni a le atau sa vea le o lua tasi lua iwa wha fitu iwa lua fitu. O lua tasi lua iwa wha fitu iwa lua fitu. Mole sila fia le atunu. O le tausanga le nei lua afe lua sfuma le wha. E wha ilonga i ai le yupeli aulo. Lima sfulu tausanga talu na wha vai le fono le nei a Samoa mai le afe visa lau valu sfulma le wha. Wa tele tausanga. Wa matua le fono. A o te tau fo o le tātou ngā solo, e whaatino nisi au wala, e mawhai o le manuia a tili ai, ma le anga i luma. O atali ngā malo, le whai ngā malo, so se whai ngā malo e tūlai mai. A oi fo le konsula e tūlai mai lea vai tau, ma lea vai tau. O tātou e tua i ai, ia tama le malo, ma le whai ngā malo. Ia, lena, wala ua tuai le tātou telefone le nā o lua tasi, lua iwa wha, fitu iwa, lua fitu, mana tua, wha mauane lau ka lena o le aso sfulma le lima, o le nawinga le vai aso lea, pa u tonu le nā i le aso lua, o le tau le itu la sfulma le tasi, o le a tātou wheiloa i aima poto Samoa, ia i nā i le maota o Samoa i Mangele, whafteitele o la sainia, ia le fionga le teitei fono, ia whapea foi le laulau a fono, a le fono fautua mamalu a Samoa i aukilani nei. Ia le nā, tā ua tele le nā, wha moe, whai olo o toi papa i e se teibi o iluma ma wha manatu pēr ia te oe, ia a wā le tā ua.
o le iai o se fono le atunu e tua iai a tātou me whai male lesi fo I vaenga tā ua le nā o ari mata upo e whelava sai le vā o malo e lua o tātou o le fono fau tua tātou te oe mo mori le savali inai o tātou ta mam tina mātutua ma le lātou tāpo inga mai I maota malawa awa e whaita wina I tātou na whapelea o mana ia sa vali o lo mori mai e pulenga whai tu malo local council mana ia tu la fono fou o whatulanga mai e le whainga malo o tu lai mai mantua I o tō se sila la e le mata upu lelo tu lai mai nei the national-led coalition government at present le e Christopher Luxon o le national e ai ma le tātou uso po le act le ai David Seymour ia whapea fo I ma le New Zealand First o lea o taimua ai le sui pare mia le sunga ia vavasa manea Sir Winston Peters whafonga le muta upu le nei langa e tāua langa le na momori mai nei I le tai au matoi whamanatu mai le fono sa o iai le aso ne nafi the national-led coalition government with the act David Seymour and New Zealand First. Vavasa manaya Sir Winston Peters. Now, listen to this. The ACT Party, tawala mai I le lato whaipule o le tamaitai o Nicole McKee. Whatasi ai ma le malienga o le National, ma le New Zealand First, e toe a siasi I le tula fono le whaonga ina o la au malos. To revisit and to reintroduce the prohibited, dangerous military-style semi-automatic weapons. O tu whaafonga mai. Dele I le vatu nei a le wharawelawe I la sosfurma lima o mati il tausanga atu o tuna I atu. Leana tupu mai le wharawelawe ka lai stete. Lima sfurma le tasi tangata na mali wai. Ina ua whaonga es tangata whaatupu wharawelawe. Se la au malosi whapea. O le semi-automatic. It's a military weapon. O whaafonga mai Samoa. Leana lai o na tau fia. Ma whaasa ina. E o lava I kengi ma tangata ia ki pasika ma so tangata le atunu e maua o I lo whare pui pui. E le mwhai ona e toi oka ina se whana whapea. O le whana tāwiri lea. Tusa olo le whana tāwiri. O lana magazine o lo e tilo a ngai I le lima sa laupuru. O le oti ngata le mea. E tasi le tangata e tū ma le whana tāwiri le nā. Leana o tau sila ia I ata matautia le wha mamoi loto ina o tupu le wharawelawe le nā I Christchurch. 51 people lost their lives with one man holding a semi-automatic military-style weapon. Lea la koe au mai le tū la fono lea. Lea la toi au mai le tū la fono lea. Aisea, o le fasili nena. Nā le mea la toi whaatanga I nai, lea tū la fono wha vale. I le toi tu I nā tū lea vanoa I tangata anu u lau tele o lea tunu. Lea la u te whai atuai nei. A moa so ua vanoa, leanga o lea o le tebina o le tātou proklame. There's a public meeting. Mai o le whanotanga lea mō tangata umalawa I le tu malo lea. Takanini, South Auckland, Papakura, o tau umai e le tu malo lea. Ia o nisi fo e la lata atu iai isi vaenga I o manukau, papatoitoe, manu rewa. E o tau anga I le fono na. Whaari o tau whinangalo. Tau fia lea tu la fono. Aua ne I toi whatangaina tātou tutu mau I pēle temila olo I le temile nei. Tu la fono olo iai sa tapu. Ona toi eini le sene whatawina ai ni whana ta'vili whape nei. Public meeting now on Thursday next. No I lea, o te vato le Thursday I le vaso nei. Ioi, lona wingo talatu a tai au. Aso se fulu o topa pa u le aso tofi le la sau nei o le tu lai lima I le afiafi.
Whaamawane lau kalena, ia po lau telefoni foi. Public meeting to stop and prohibit dangerous military-style semi-automatic weapons. Mō tangata anu o New Zealand. Whasa, whaawau pēr o na tapu le nā tula whono. E lea o ngā male mana o mia e tātou ni tu ai ngā la au malosi wha pena. Public meeting, whontanga whalawe tele nā mō tangata lau tele e oe whaari eo lātou whinangalo. Astofi, asos furu o ke topa, o leitu la e lima le fiafi. No whanga nei whaiai. Anga i le numero fitu se furu Takanini School Road, fitu se furu 70 Takanini School Road i Takanini. La tau mwhaia su atu se avanua e anga i ai. Wa o le lima le nae whaiai le astofi. O le lima a lae whai le tātou por kalame. O le ngā Gagaifo. Au whaafonga mai Samoa. O lo alalam papa au le pitonu ule nao Takanini papa kura. Tā ua tele le whono le nei. Tau te anga i ai. Aua tātou te pala ai tātou te oi. Public events and public meetings. Fontanga le nei e la ngona i le leo Samoa. Matinga tātou moto o Pasifika. Ma so stangata. So stangata. Tā ua le na ātonu arua fo i tau i le tātou whaasoa i le so. Pe alava sa tātou teimi. On anga i le i ai. E tala i le tātou leina. E fole wala uria whapitoa lea mo le a fionga i le teitei whono a le whatutua i le tua Samoa watasi le telenga i a vai male malo iopu leo pepe e se teimi whatasi me fo ina i a whailo le whangatia tā penanga fo i a le tātou a inga whatutua i le tua Samoa watasi mo le whamoe le nā i le māsina fau. Pea mai a le talinga mā lo a Samoa o lo o fau nei. Mo le māsina le nei o kitopa. Wawa i atu pui o le vāsa fau e amatau na tau nuu mai i le tele o whainga malanga. Mai atu nuu e limas fulma le ono o le Pasifika. Lea le anga i atu i Samoa. Sui ese. O malo le tau pulenga o le malo tele o Peletania. Ia ai whaululu i lana fionga. I le tupu lana mai estete King Charles III and his lovely Queen Camilla. Ia le na. O wawa ia tu i le i malanga i e lua o lo o whaunu ua i Australia. O malanga le whatuatua i le atua Samoa watasi. Ia, o lo ia i Brisbane, ma tali malo ai. Ia whapena foi. Ia le malanga le HRPP. Na e tali malo ai Sydney. Le ama se mea whale tonu ai. Mea le lei uma mea na, o mea whaia uma. Ma lātou fuafuanga aluaru mamau. Na ia whamau popo mai tangata. Langona ma nganga o tangata. Le whale velawe. O le whaala velawe. E rei masani ai i le HRPP i le whewai. E rei masani ai i le whewai. E rei masani ai le whewai me whetala uloa i solo. E no fua la tau mata la tau ki tala maingu la koe pukoko. E le lau mua i maleta e lenga i le vai tafe o petesa. O le mea le nā. Ai au tau sila iai. E lea se meu te talanoa atu ai. E le tau nu. Ai sea. Leanga o mafau faunga fau ia. Mafua uma mai nei mea i le whaama i te mea. O le sunga le lauli a le mari atoa. New way of doing things. New thinking. Mea la le nā. Po lea le uio. Wa avea lava le sunga la ulu le mari toa le wotea polo te vao asiata Fossi Schmidt. Wa avea lava oia. Matila mori ma ai e tui ai no o manava ma pātua o tangata nei. Tau te silafia. If Lauli didn't walk out of HRPP,
O le tama lea na tausia le mamalu ma puipuia le mamalu o le toina le o tulepa. Le tama fo lea he na te whaia le tonu sili o na tāua e puipuia le mamalu matu lei i luma. Ioe, e tū mātila ai ne sunga tule epa ia Samoa male lalolangi po so se mea e whetaloa i ai le sunga tule epa. Tama lea. Lea. Tama lea o le whaasuanga, le tama lea o le tofinga, o le tama lea. Tama lea o e whita tele iai. Wau tau se sila la iai. Nau na tūla ia le tama lea tūla i mais sao whapito. Sunga ia olo. Le fionga le whamuina. Lango mai e maisi, tapa au maisi whale upolo. Lal mo utoi. Si i lunga tule epa. Ai ato i wafu. Wha sa vali lea wala. Dale mena whai laudi. De whai lala auto e sila iai. Ele fau na sa vali nga lauli. Ma le ainga whatu tua i lea tua sa mo watasi langa e popoto e momori le tō wha. Ele o fo i wha leanga. Le lai tu, i le tu, na le otu e ta watu. O le ale mea tau te mana na o e whai. Ta umai ia i mātou. Le tō whā ma le whautanga, mea lana e ta ora sa ili. Mau malu manongi o le tō whā sa ili le nā. Au no nofo, la wali ia i pētesa. Ma whana o la tōna fua, whafonga mai Samoa. Whafonga le mailo watu nu pele le loto maleanga. O le mafuanga le nae lai ona o fulu lele. Ma o mae ai se tūlanga le lei e wha ma ite le ngona o le atu nuu. Ta e pe ana to e tūlai melita malo o tūlepa. Wau tau sila i ai. I le mae a. Le anga e le masani o na whea wa i tele noa. E au noa ma se paua ma se malusi. Anga e fosi ai lo na manawa. Ma lo na fata. Ma asoa i ona tuaua. Nothing. He never get used to it. He will never be able to live with it. He's not used to it. O masani le tamalo le ufa pertania. Domination. Ioe. Whai le mea o te whai atu ai. A le whai o tau vava ai ai. Nanga fo i sele uma le limo le tamaloa ua mafua o tangata. Ioe. Ma mau umai lima. Ona whaafeinga tā le i tangata e te e ia te ia. Ona whaia seisi ngā ioinga. Ai muli pongi sā i lava. Ma mapuni le ngutu. Ioe. Tala sa o tala na. Tala fo i nā sa ili malo. E whai iai le whiriwhilinga le atunu. O tō sila iai au iai Samoa. Na wala ulia whaapitoa iai au e nisi. Tangata uma le chapipi iai. Nisi fo i. E o lava ai ia le tūlanga mātou te whasotai. Mai o le lātou whaasoa foi. O le whaasoa whaatua tua ina. Ioe. Au tō whaafonga la iei launga muri atula e pana whilela ina o whai atu. Tau au nau tau whape mai sa o le leile a tau sa vea. Le ai ma se iota, ma se piriota po se e. Ta mai tongi e misi ai. Nau tō whaafonga iei lau tala na whai atu. I predicted this right from the start, before the election, 2021. Ne whaalongo mai, awe te ita. Awe te whai mea ita. Whaalongo na mawai se mea ngai lo mawhau po le ale mea leo tala noa, ale ale sa vali le mamori atu. O tō whaafonga i o mana whai atu la program whaafio na o whai atu. E tangata anga waa, e tangata ata mamai, e tangata e te tau ona tūlai mai te tono le mau te whono ma le pāre mene ma tau tua i o lātou i tū mālo ma se e le tofi whai pule. Al whare lave, o tangata e o momori tangata ia ma sa vali ma le tau whale tangata lea. E lei lo momori. E lei lo momori nā le tele o le tau whale anga. But they are not qualified to be the messenger
and speaking on behalf of these people, certified, qualified, accredited to become members of parliament. Ioi, ele iloa momoli. Nā tūte le iloa momoli le vaenga le nā. Tā ua le nā. O le au wala o le savali tātou te momoli ei le savali. Ua 15 minute o toe o na tā leo le tūlai lima. Sa ili pēr se avanoa. Tātou te whiloa i ei. Ma le fionga alilo maiava. Maina vai. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Masalo ua e ai i fale fo mai, po o taa vale ale fono ma e whape ane ua nao au aundanga tau soifua malolo ina ma nifo mātau te whaia. E tele le fesosoani e maua ia mātau. Fesosoani mo le ola manuia o le mawhauwhau. Polo kalame e tau fia ai le tau mawhatapaa. Fesosoani mo tina ma pepe. Fesosoani mo whaia o siaki i le fale mai. Fesosoani mo sauwanga i a inga. Fesosoani mo whanau ua hi umale a onga. Mo nisi whamatalanga, tanga i ane i lupenga ta whailangi www.thefono.org. Pe vala au, le o valu selau, fono for you. O valu selau, tolu ono, ono whaavalu. E tolu sula whetala le tino i tupe wa ta pena le Digicel mo lana whaapitoa. E whesosoani ai le tonga tāle soifuanga wai nei. E tolu whailonga tupe ta i 5 selau tāla cash. O le ase ina i aso whaweile taitasi mo New Zealand ma au se talia. Whatau so top up luas futala pe silia tu mai whale o lo masani. Pe lafo foi online i le Digicel Pacific. O le maua le o lo wawanoa i le sei. E te anga wa foi pe a lafo so se leni le my cash a le Digicel i Samoa. E whaunga ai le ClickX Pacific. Mo nisi whaamtalanga wala au le over se lau tolu fa lua tolu. Sekia Digicel. What oil aspirate? Well, if I would buy answer for mga ring, what old time here? Relax, enjoy. Susumai, ile 60 dress up party. Ale tuisa mau Manhattan, ile asfarele, le asu se fulu valu o kitopa, lua filu fa e a matale aila weekend. Tue fangu skaili ale 1960. Fai mai saula e o asola. Ma tue fa manatu lau siva i aso au girls ma boys. Mawar fai longa ole ofu e pito i manaya. Tua tusi 941A Dominion Road, Mount Rushmore. E limas fulu talar tau i uluai. Afo lima ta talar fai tutoa. Tala fitu o tali li sua. Fafso tai Liz. Mo saulau lau ile olo tasi o iwa tasi o fitu o valu. Le tuisa mau Manhattan. Save mai. Talo for Samoa. O Atish Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Tasi lima i watolu a mo. Radio Samoa. So e whatalofa i a te oe i le whaua wina peo le au nanga ina ua to es football wha minute o na tale o le i tūlai lima. Wha malulu atu le wha to a longo mai au. O le ale mua se avanoa o le tātou so upu le nā ia pia le fionga alilo mai ava maina vai. Ono o nisi fo i o tuatuangia le malufia. Ai wanga i atu i lātou e ile mele o tūlai mai. Mai te le mata upu le nei. Ile mea lea ua mu ma ngoto ma whaale tonu wa ile waa lea o le HMS New Zealand Service o le mana ua nui. O le ngō le upulena, o le winga le upulena wha maoli, o le waa o le file mu. Ai ato titi tusa ma le sa vali o le file mu, fo le na watu le tala le lei, ila fe vadu sa lau tolu sifuru. A o le vai inga lea o iei nei, se i wha mune ase i silsila ane Samoa. O tau silsila iai. Tupul whala vilavele na ile tae o le sa. O tau silsila tu le asa le nale o la ua struggle. Le wingal melna o tau le mawhai ona a au mamanava. Wāli a e fo i lunga o le alititai. Ma o tau silsila tu iai. Debris ia po o vaengal na o le wai loa tua o iei le swau ua mawhai ona mama mai fafo le waa lea. Lea lau silingia nei. O fea o iai ia le au la vea i mai lātou e ta pena ina
ma faa mamaina le ngata I fale e tu sai ma le ngafuanga tonu le wa fiele va ale nei. Whaftai le Samoa Observer mo ata nao lo tu ina mai lunga stasi fo I o te malo palangi. Ioi. Ia. Lena. Nanga o ata ia. E fau wale me leo o tau nuu ma le temi le nei a tātou. So breaking news, ladies and gentlemen, you can see the debris and some of the turtles that are now emerging to the top and the surface of the ocean. Autosi silatu. All that black and brown debris around there. Autosi silatu. Well, the turtle is struggling to breathe and also to swim away from where the debris is. And I mean, obviously, there is oil spilled over there. Lela, o te whai atua I au lato. O tō umari Australia. Le pa ia ma le mamalu o le au whingalua. O tō uma o le malo, lau fionga le tamaitai paramia, lau fionga le teitai whono, le mamalu o le kapeneta, ma sui whaipure umale na malanga atu nei o le whatutu le atua sa mua tas, whaafonga mai I le talanoa atu le atau sa vea. Ioe, awhio mai. Fo I atu I lo tātou o tunu. Lea leo whaia sa ngā ruenga New Zealand. Ai whaafewhea le pāti whai o le Green. Lea la tau te waaia le sisi o manga, whaapena fōi le tala whātai, matu langa o le tala o le tau. Rau fionga le tamaitai paramia. Fia me doctor, mata afa. Fia me Naomi. Alo whangia le tātou o tunu umare tūlanga o le talinga malo lo o iai nei. Ma ua mana o mia o tau I le tātou o tunu. Na o mia le visosoni I matanga ruenga ese le malo mo le lave ai. The cleanup, the environmental, safety for our people. E le ngata le fonutanga tele lea. Le a fia o le tala whātai. Ia ma le siusi o manga e pei o na iai o ngā sami le vāo sa whata ma si umu. Ai a le tamau a inga, ma le whonga tau mawha o le atunuu. I le tūlanga o lo o iai, ia le swau u ma le whaaleanga ino fi ngota maia, o le limu, o le a au, o la au uma, o le tonga tongo, o ala paipa o le atunuu, ma le I tu malo atoa, a wafoi, once e a fia le tu malo le tas, ia ma whapena o na tawhi atu ai le sami ma mori atu e au ma pe au ma whapena a fia le sinu whapena le atu nuu atoa o le ala le nā e ui lava ina iai le au vaenga o le tine mū ma leo their knowledge is limited when it comes to such disasters, natural disaster, because this accident is a disaster. E tau na ave e le wha mua lau fionga le tamaitai panmia, e le whape o whaatonu atu le tō whama le whaututanga. Le ai. Nā o se tu ua lalo e whai mawhonga tau mori o le atu nuu atoa. Save our country. Please come home and do something. Ia le nā. So tai maisi malo. E uina iai le sui palemia le fionga ia tuala te vanga I te tono le tātou o tunu. Right now he's under pressure. Everything is not going to plan. Because this wasn't imaginative to happen to our country and the coast. And especially the damage that has already been done. Mel nai le ele tatu talanoa fatasi ele ngata le ngana Samoa ai whapena fo le ngana Peritania because of the social media platforms that we do have, not only the international radio, our networks through other platforms and Facebook page, Twitter, Google, X, Space. Le vo e whalongolongo mai ia tatu uso e ngā lue fatasi. Peona iai le telenga ia siata
Pio Vauriko, ma le Blue TV, ia whapena fo le latu porkalame le tau te iai. O le taimi le nei tātou te tutu whatasi ai. Ma tātou mo mori le savali. Ina ia tau nuu o tātou te tai ma whaia loa le mea e te tau o na o iai le whau tautanga. La vea i Samoa. La vea i le ngātai whale. La vea i lo tātou sisi o manga. O le tunu, e toa pe a iai. Iona lau whanua moona ele watu vai ona te tai. Le tina o le tunu. Sunga lauli ana mari toa. Ioi, e toa. Ioi, matau mawhai. Ta tia ia le tau whaleanga tu le epa ma le HRPP. O i Samoa, o foi o tau Samoa, e whai tau ngā ruenga. Wheso sohani, e whai pule o tau i tū malo ia o lo i lalo le HRPP. Whai se ngā ruenga le lei, whai ma le ngūma, ta tia le porkiki, a e tuli matai le tūlanga, o le tau le lei o le tātou malo, ma le saonga le mū o tangata uma, e re ngata ia Samoa lava la tau ia. Ai whapena fo i e asi atu, ma e o le usufono, sui usufono uma o le atunu. O le ala nā langa o lewa kolosi whafose i mai le piece lea for breaking news il tātou porkalame. Lea laua o ai o i atu ai. Ma au ngani atu. The very first flight away from Australia or Brisbane or Sydney or Melbourne, please, Madam Prime Minister, the Honourable Fiame Dr. Naomi Mataafa, it's time to go home. It is best that this disaster is dealt with international diplomacy, international relationships, international foreign affair laws, and foreign affair policies. O i o la whaangai i le tātou marusianga, i le tūlanga o tūla whono whaavao malo. A lofa i le tunu, pēr whai moni le lofa. Tātia ese nisi ma tā upu le teimi le nei, ia ai a ngai. E whai ele whasoaswani mo i tātou. Ai o tātou waa te tele nā iai, ai le nā whanua. Nā iai isi waa o umana, a watu wha mea lofa, ai a pani, Saina, ma Australia, ma New Zealand nei. Ia ale o le nā fwoi. Ta ngā i masila awa o le mele u te wawa e tune i, whai mai o le kapeteni ta maitai. O le kapeteni ta maitai. He wasn't a male, it was a female captain. That was the captain that was the skipper of this boat. HMS New Zealand Service Mana Wanui. O le ngona o le waa Mana Wanui. O le waa o le saa o le file mu. As is sila la le mele wa tu like mai nei. O le sifai mea sili na tāu o le mele. Foreign policies and international law that covers our international waters. Ma o ngā sami. Po le a se tūlanga o le whaatanga ina ia ma le authorization o le pule tūtasi whaatanga ina ai o le waa e aluatu e whaila na ngā ruenga. Scanning the coastline of Samoa around Safata. Masala mumu sa iyo o ma i le talawhatai. Ia ma lea au isi umu. Ia. A tātu nonofo ma. Se to e sautasi e lunga le ata le nafa mole la uli. E o tau sila mai i Samoa wal mele utu i tilo. O i tonu wale na ngoto oi le waa. Lele wa tawhita whea ma apirikia mai ai ia lei asa le lau mei le nale ua. Ioi. Ia o tau wawai atu. Ua matua i lanu moana o lanu ena atoa maua huli lalo le moana. O lona winga. O la ua sao mai fafo ia le swau. So our water lines, our water, drinking, fresh water,
They are all affected, including, species that are on the beach, including fish, including coral reefs, mango trees that are around the area. Talo fai. E matautia. E vava ai atu le tulanga le iai. Se I whaasolo pia, pe e nisi yata o iai na. Wo tosi si latu o le lan moana le sami. It has turned into a very dark brown color. On the surface here. Yeah, Lena. Oi te tau na tongia mene. E te tau o na matua I ami New Zealand. So New Zealand, Maritime, and all those people with the HMS, the Navy should be also accountable for this and be responsible for this. The Navy fleet, whoever of the military service that needed to look into this very, very seriously in a very fast time. At present and currently, where's the cleanup team? Where's the cleanup team, New Zealand? Where's the cleanup team, Australia? If we really, really want to help Samoa get rid of this mess before this Joker meeting in a few weeks. Ole mea na. Kono sula ole atunu I fafo. Ampasa o Samoa o loo I atunu I fafo. Komisina o Samoa o loo I atunu I fafo. O tau a fionga nei. Wa te tau na whaia sa tau ngā ruenga. Mautou whasota inga. I malo New Zealand mo ofisa o New Zealand. Ina ia tanga I masilisila ina mata upu lea o loo tūlai mai. Lau fionga a whamasanga tole fōmalo au waa I le lau mua I Wellingtone. A wā o te loa e te whaafongafonga ma tap pua I mai. I le au nanga mana tautua le a tau savea. Lau fionga, the Honourable Excellency Palu salue whaapo le lua, po lau fionga foi I le suafa le malu, konsula o Samoa au Kilani, kapena le komisina o whewhata wa inga, lau fionga vatu tui a pete, le sui konsula, ia whapena foi la tau I Canberra, whaafongafonga mai ai ia le komisina foi, I male ampasa o Samoa, Whea lava o le Pasifiko o tu iai, ma atunu e fio le lalolangi. E te tau o no tau silsila alofa mai. Ma whai whesota inga, I so se awala. A wā o tau o tama le malo, e te tala ino no tanga, I whaara ve lave whaafo se I whaara natura whaapenei, ai maise. O le a fia ai, o sio manga, o se no fuanga ma se atunu leo lo whaamwe moe I ai. Le usu ngā whono a malo e 5 leono o le taupulenga o le malo tele o Peletania. Tātou o se malo longa, I a tātou talafou I vai whanua, ia, whapena foi manisi o tātou whasirisilanga wha business. Pa malo atu se whaapoponga fo I nei o tala mai atunu e mamau ma le Pasifika I nei e salua. Mua atu mai Amerika e to olua scientist I Amerika wo la mawaina whaatasi le whaeronga tawaloa le Nobel Prize mo le tausanga nei o na wala suenga whaafomai e whaatatawi genes. O Victor Ambrose ma Gary Rubgan wo la ausia ia seisi tulanga mawalunga I suenga I genes malo lata waonga. O lo fai mai whamtaranga, o le suenga ua maua I la ua ia ua whaingua o le microRNA e tau o tele I le malamala mai le ngā ruenga a genes o lo fai e le tino le tangata. O Ambrose ua fitu sifuru tausanga o le soifua na maora na whainonga whaafo mai le hawhipisa lau fitu iwa
Mai le Massachusetts Institute of Technology, ma lo ave nei o se polofesa i se tasi investe de lava whaitu o Amerika. O Rugan na soifuane California, i le awhaipa sarau ni masururua, ma wana na whainonga whaafo mai i le awhaipa sarau warurua i le Harvard University, ma lo ave nei o se polofesa i le Harvard Medical School. Mai Amerika lava, wa tau rea mawhaiona tau whiro i mata se tasi tangata wha ai tau whaapitoa, i rungo le televise au whaisa whaataranoanga i whaatatau rea whamalo si Milton, le ua ngatu mō Florida ma Mexico, ona o leonga o ngā tele ni a fianga, e ono iai ona o le malosi tele o lea wha. Wa John Morales na ia whaeroa le NPC, wa whaasoro atu nei le malosi o Milton, i le vaenga 5 po le Category 5, ma o le amatua i malosi lava. Mai mai rewa ai tau na te tua ia le global warming ma suinga o le tau i le tūranga winga ese wa iei nei tau i le rarolangi. Vai mai scientist e ono whai titia le malosi le wha au le i tau nu i whanua. E udawa le a whaalongo i na pia le malosi. Tele lapta inga wa whamtu atu i tangata i vaenga o lo fuafua e a fia i whainga Milton ma ua whautua ina fo i le si o ngalu i ngata i whale le stete mai au lava o na si la fia ma tāpena iai. Mai Pakistan, na yeise pa ole o tele na whaalongoina i whafuane o le malaiwa lele i Karachi, i Pakistan i rea susana se ima vai atunei, wa mariri waitanga ta whaingaruenga se to o rua mai saina, ma reisi to o walu ua mariru ai. Pamtaranga mai leo leo whapea, o se loli tele o le tanka, sa i whafo mai o le malaiwa lele lea na pā, o le whamtaranga lea mai leo pisa o saina, ta uai o se au malanga e au fiai matanga ta whaingaruenga mai saina, a le mara se angatau ele tise, o oso whaia, ma e to o lua ua mariri wai mai isi ua manunua. Lo whai lo fo i rea pepa o whamtaranga e iei fo i matangata mai Pakistan o lo mariri wai. Ta ua se whamtaranga mai minister o ta upa loto i whale a Pakistan o le oso whainga rea o se oso whainga ua taula i tangata malanga atu mai whafo. E mai saina, o le oso whainga rea o se ngaio inga whatupu whalawe. Ma lo ngā lua i neim Pakistan i le suesueina. Pa mai isi moni mau, vaisi ma losi o le pa ole ana lulu wai ma fale o le malaiwa lele. Mai French Polynesia, o le vasa nei wanga i atu sui mai lea tunu uma New Caledonia i New Yorker e awai le whonatanga malo o whatasi le UN's 4th Committee on Decolonization. O le tausanga rei oro tau whai awai umasui o atunu e lango ma te te e le fōwhaino tūranga tūto tasi o atunu. Taru mai rua whesa tolu, sa awa iei pēr sui o rea tunu e lango le whātu to tasina o i lātou, ma ua tā ua o lātou sui le whonatanga le tausanga rei, o le a whamanatu i a wharani ana matawha ioi. O se maru si anga e whātuntun wina le tunu, mai au na tatala le avanoa e whātala noa ai le atulanga. E leo lātou o whiri o wharani, ai mana o mia i lātou wharani na ia whātala noa, ma au wai whātasi ma lātou, au whanga soro le fuafuanga lea mo le avea, ma atunu tuto tasi. Ua tā ua to telefo isi pāti te tonu o French Polynesia, e leo mana na o whaatuto tasi le atunu, a ia whaafafonga ina peso lātou leo i whonotanga a malo au whātasi. Maritime mulimuli, pa mai lata i le awhea tane o le kiso lo i lunga o le HMNZS Manawanui i le teminangu maanga toai. Whamtalanga lea mai le whaururunga o le Navy a New Zealand i lunga o le Morning Report o Rear Admiral Karen Golding, ia whailua e ese umai to e ngā penisini sa i lunga o le waa, mai au pia i ma le iwa sarau rima sultane o le suau kesi. O le sofa ngā solo i pesu e suenga i le waa lea New Zealand na mangoto i ngā taifale upolu i le asatoana i taruai, ma le au maulu wa whaiara rātou suenga i le so i le waa po i eini liki. Sau no Golding i le lipoti e le i wha mautuina o i eise liki le teminei, peita i a whai a iai se sua u e aluana i le pau mātu e mauti noa e mai le manawanui. Whaelo fo i o tae au e anga i e Samoa le waa le Canterbury e a vetuai le spill kit e wheso soani i ia suenga. Papoponga nā o tala mai atunu mamau matala o Pasifika, mole nei fo i asa. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
Ia, toi whatalo whatu fo I le whapoponga ma le amatanga fo I o le neitu la muri o le, e koe kasi ere kūra. Vio wame umore. Le ua fitu minute wa te ele tu la lima. Whawhelo I atu I ate. Oe, ia, ma le nganga I fo I o tau Faiva. I le nei aso, tāwalunga atuai I a tātou tala I vai whanua mai au sa tāria le ngana Peritani, ngana Samoa, mai le whaletua E Apo Murray. Ai, I le nganga whiwhia ma le nganga whaftai o leo mafuta mai le pule o le tātou company telefoni whawea I o le Digicel, o le whionga le swafa I a leo Pepe Lene Tala I Junior, whatalo whatu malo le soifu mduia, alo fo I no ua Gagaifo Faiva o le nei aso, Fio mai e le tāporo kalame o le Gagaifo Faiva o Samoa. Mawhilo I atu lau whionga a le atawa, ia, ai ane fo yo po ia, le atunu, ia, vai ane, ia, whataro whatu foi, ia, I le gosa se rua ma le sunga I sa ako, ma lo le tautua, I le nefia, ia, wa amata fo ia tātou ngalwenga le niveaso, ia, ia le li o le vai atu le nae, manuia lava o rua, o whianga e foi, mtiutem Faiva le tau longolongo so tātou atunu. Malia lava whawhtei telefoi mo le awanoa ua whawhongafonga I le atunu ui nisi foi o atinae ia o lo whanga solo o le tātou telefoni o le Digicel ia whapena foi I le anga I atu I a tātou fuafuanga o lo o mawaina I whaamurianga mō tangata ia bese foi I lātou lo whaangaina I le service ma le au nanga le Digicel ia ma le aso tabaiti o lo fau mai Ia, sao le leila wa saunuanga o le nei vai te mi foi o le ua pisi foi nei matua manai ainga foi. Ia ua ta penanga o le lotu tame te peon whailonga I tau sanga taitasi. Le ngata la a I Samoa, ia ua vai te mi foi ne tele na lafo I se leni. Ia ua alpata wina o ofu o ta pena ino tō na imtulanga whapena. Ia la foi na foi o top up. Ia ua o le o tele na matamatatu tātou. Ia I mea lo tupu Samoa. Ia walo whaonga mai ia tātou telefoni foi. Ia awa foi le au maino videos ia o mata, ia o tanoanga foi. Ia I mea lo tupu Samoa. Mese ala lo tamaiti ono wenga. Ia au nei ngalo na lafo se top up mana yo wainga. Ia awale po ina mai o sauningo lo tamaiti. Ia awale matamata tuato tele o tātou. Dira. Nai mawhai on whata top up I whaloloa. O lo maua tapa pa se fulu, tolu sefulu, ma lima sefulu. Ia ai maltua a whapea te whatawina la le lua sefulu, po tolu sefulu, ia po lima sefulu foi. Ia e maua lau avano I tono le tātou sei, o lo whanga solo, I vai aso taitasi. Tolu a tātou whailonga tai lima se lau o lo se ina mo New Zealand. E tolu foi a tātou whailonga tai lima se lau o lo se ina mo au se talia. Ia whapena foi peanga I lunga le tātou website, digicelpacific.com. Ia, nai mawhai foi ona la foi ia tātou a top up. Ia mantua se top up lua sutala New Zealand, ina ia mawele o sou avanoa I tono tātou sei. Ia pea whapea o lea te whaungaina le tātou online. Ia, o a mō te leni o lo fia lafo, ia o lo whaipaanga le tātou company ma le ClickX. Ia I le tātou promotion o lo whangaso. Whangaina la ClickX ala fwese leni rason nei. Ia mawalo avano I tongo tātou se ila sparele. A tongu te walaki. Ia mawalo se lima se lauta la to episoswani foi. Ia wawhatau o le White Sunday. Ai o lo pia a tololo winatu ia le tūlanga o resort o tātou se I whamangmolele a tau o le vaiason te nei. Mani lava whaftai saunoa ia lau whioka. Mai a tātou whailonga tolu na se ina mo New Zealand. E le tātou whailonga mo Samoa. Le maua I le lima se lautala New Zealand. O le tangata sa whataula na tau mal whaloloa. Malafo le numero fitu iwa whatasi ono lua. Fitu iwa whatasi ono lua. A le numero I New Zealand nei o le olu atasi o whavalu o valu lua iwa. Olu atasi o whavalu o valu lua iwa. A whai oio na ina numero lea. Ia se taimi o tai tātou company ia ma whailo atu foi tūlanga masani a wale whao I nato o lau cash price e lima se lau tala New Zealand. O le whailonga lona lua mo New Zealand o le tupe na lafo e whaongai ClickX a nai fiti ia ma whailonga lona tolu o le top up na whaatau whaloloa ia ma lafo I Tonga.
mo la to lo mafuto mai Australia tasi fo tato entry in whamanuina mo Australia o le top up sa fatu mal faloloa malafo le numero fitu tolu lua o lua valu lima a o le numero Australia o le o Faiva o tolu o fitu tolu ya ma le apa pe foi na so taiatu tato office Australia pa mautu tu langa masani ya ton malisi vanga ta wole ya taua ya o so swani la fota to company to sell ya I telefo yo nanga o lo mfai no mo ya no mo na yo tatu tangata pe ya na ta u fo il tatu pokalame ile I vai aso vai atu I to telo tatu o lo sai leading luenga I Australia o le ala we le no e tau no uma yai ya le li pulo le tatu company le ale placing labor mai Australia ya o las for really nei na tato officer te sel in na moto sa moi mangile Charles Fulua ya o la mafai ona ya tuai la to le wo man fa moto la to avano ya wa fa no ino la to contracts ya mai si vaenga umalava o lo mana mi ai ya le sosani ai o lo tala le avano ava pe o lo e mafofa o te fia malanga Australia ai te mana mir sosani it sailing o saunga benga ya male tulanga fo sosoani fa malmala mai no opportunities lo mo Australia ya sum matala mai a le talo sfulu le tato officer te sel a las really o das ne o lato filo ai foi matato o malanga male placing labor mai Australia ma failea ona fa na lestara oi I tono lato database ya a o lo te mo saunga benga ya la fai ona lato a so taisa mai ar metal dia o mo lava no malanga med company ya to te felo isa o lava ya ma fa man malama tulanga uma ina ye soani foi mota to ni New Zealand o lo ma fo fa nga ya Australia mo nga duenga ya ono fanta fo tulanga lo ye ya le economy ta to New Zealand ne vai taimile ato e va tulanga nga fa tai o ba e se mai ta fa talnoanga ai o te tango lava tu le atu awa o te lo le o se avan noa fa auro lea mo na yo tatu tangata lo fia malanga ia fo ia avan noa le lei ia o le tabu le da lo nuingo les for radio le vai aso fo o les for radio le vai aso nei I le tau le tu la o le sful tasi o le sao lea o le sful wale atau o le sful malelua le tu la sful malelua I le uli ia o ina la o tō whenua I ma le pule o le company lea o le whalefasimanu lea mai Australia ia a wafo le fa moe mo o tau ia ua ia na lava e moa ma tatala le avanoa ia mo nisi fou o le I malama le ai whaftei tele le o pepe mo ia whamrianga mo le tātou tunu ele ngata I whamrianga mai le tātou telefoni o le digicel ia ua whapena fo I isi avanoa o tatala tu I le tō whaala o fionga malau whautanga ia e fa mni ina yo tatu tangata e sisi vanga I pa u ia tau e fa manatu pe la ofio ia na fa manatu tu level tatu numero telefoni o lu atasi limono to tolu fa ia mfai ona so tai mai ai ia pe na foi la tala tatu le fionga ia le ataua ia mfai ko mo waila numero pe ate o le maua mai te minei a fa tai tele lava ila o fionga le ataua mai se sunga isa ko mo la no ia manu tele ina foi lu Faiva lo filimo le fiaf Fafte tele lau fionga manuia fo I le Gagaifo Faiva ia ma le taunu umal manuia I ainga o lo whaamuri mai ai whaasoi fui I ambole te minei ia soifua ia le nā Samoa mai ato le talanuanga ia o tō sisila I mele o sau lua I le fionga e leo pepe e le ngata I le au unanga ma le tautua a le Pacific voucher Pacific 40 ia sau le digicel whaamrianga mo le lotu o tamaiti, whaamrianga mo le lafoino lau tupe I Samoa, ai manui ai, oe le se I leo lo fai, ai a la lea. Ioe, o tātou le na, mo I lātou o lo ofu fia malanga I Australia, fia ngā lua le whalawhasimanu, o te wawai atu le lei tutongi, mai fōlinga me o se company le lei, o le mwhai ona lātou pa aia wha le leilo saonga le mu, ai me se fo I le tūlanga, o working conditions ma le leile tongi wala au telefoni le nā le fionga ia le au pepe o lua tasi 513 fa o lua tasi 513 mo se avanoa
E ke lele a kua I Aussie Butcher. Ia, tā ua awa noa nei. Ke roi sa aku. Anga wha pere inka ngā ruenga o le vanka where rei o ka ke whasi mangu e le mere. Ia, olena. Ma tonu e whiki fu iskala ki a rau pepe o mana i e telefu ina. Seve. Ia, lelei. O e si tātou whaatalanuanga e le si tātou whaatalanuanga. Ma le a fionga I le teitei whono. O le teitei whono le nā o le a inga whaatutua I le atua Samoa ua tasi. Le to wha ia vai iopu, vai mara malo iopu le au pepe. Ia, o wafo ia le tamu moe lea. Ia, o tua I le lafo, lua whanamana. Ia le tali ngā malo. Ai, le teimile nei. O le o te wala watu I o tātou te tai. E reo se wala au kufo le whaakongu aku o kou. Ai nao na whaamanatu matu atu I o tō au tawha. Le tātou malo, tautua nā le tātou malo. Ina ia malanga I Samoa. E toa le atu nuu pe avav ai mai I ona te tai. Toa le leile atu nuu. Ia, pe ava ai o tātou te tai o taunu watu. Wa ngā lulue. Wa si I runga le telefoni, wa vili mai le pare mi o New Zealand. Vili mai ia Winston Peters. Vili mai ia David Seymour. Feso tai mai I le ami. Ia e whai atu e lau vaenga lea. Vili le Green. Vili Marama Davidson ma le kako kama o Tuyono. Le alto me whai de mea lea. Send mai le tau Green Pieces au e vai de mea lea. Whea isi au fui mū ma o tau uma o tangata la veai. O mai e taelo ta ota ma la pisi ma ia au maini pamu te tele. E pamu ai, ma me miti ai, le debris e maise le oil lea o iei tonui. O tō whafonga mai nei, le whatoa mo nei le tala. Breaking news, ladies and gentlemen. There are 900 tons of fuel, of oil, on the ship. If I fika lai le mea le iwa se lau tane o lona winga e silia ma le tasi le miliona lita o le swau. E wai le whangwai di ma fōle le kasi lika fōle le whapeke le whapeke kai pia whapea. Lona winga 1 million bottles like this. Ia tangola oe. O lona winga. O le a pe a toa le o ngā samilia. Ai le ngata ina, bada tua o lai tawhe le au. Whawhati ngalu. E a momoli mai toa le swau uilunga o le matawhanga. Pepe a toa ia a mapaa. O a pofu ma mea umana. Pepe umai. Sau ilunga o meo vai, o vai tawhe tau I tai. E pē le tai, e pē mai ma le vai, e sau uma I uta. O tuna. E whawhewhea la, ia moa ia ta atu ma meo puaa ia ta aloa ale tunu. E o I tai whau ma pusi ma meo umwhapena. E o fo I tai lima ta whanga. E o e asi ma ewa I kai lima ka whanga. Lana mea koe whai. E atua pepe mai meo ta mai paa fo lea. Na aila ia lea le mai le mare pua o le paa lea. Aila ia lea o le tangata o le ua pe le pua. Wa le o kangu le pua. Ai akua mai le pua. A mai whaavai ma ai. Ana maulo le tala fo lea. Donald Trump le na whai oi. Springfield. I Ohio. Mane mea lea o mai ia tangata fo I o Haitian community for my they're eating the pets. They're eating the dogs. Leo ai pusi ma ai maile. Wa ai fanga fao. So va ko va ai se kamalo sko inga kala pelo ke le sole man tala. Ala uma foi le ta o le fact check. Wo I le pule no ia male matai foi male ko vana o Springfield male. Le ai ma se mea whapena. Au mai tusinga, au mai yata televise mea. Le angal ka malo e whai kala whakupu.
Ara o fa mai ai. Ua ai ia maile. Ua ai tulo wal fa fonga le tunu. If you listen to it, it's so ridiculous. Tua inga e whaaleanga ai le tauwanga o lo whatino nei. Ia e mana tua mai. Leo toi mamao. We are 30 days away from the 5th of November comes the presidential election of the United States of America. Vele fi kala wori e kau I maa se sa vea se ku ia por ki la mako malo kele aya ra ko foi pungsa e nga mon ko vola ia mai kamalo ngale e foi foi mele nga ya ku ko taste style ko medicine nga ma fa pe sole man sa ole le sa vea sole sa ole le Ele se le mental no mai. Leo ofertu nei ate utou. O lo utou faola Amerika. Tu sape tu te fai mai. Ele eini tau ele teimi o Donald Trump. Ele eini tau na la tau e in vavai Amerika. Esa mea na. Ese mea o le foreign policy a Amerika maisi atu no. Ele fapea o Donald Trump na lei o le eini tau. Le ai. E marmala maleleia tunu la tau ia I le foreign policy a Amerika. Ia, e ofo I le mea le nai vevesi e nei male neito. E le tai lava o na sao ia tua inga lo fai nei I le tūlanga le fia a ai o tangata Amerika ma ua tango fi ai maile mapusi ma meo whanga whao is tangata. La tātou wō I sin tamai malolonga lea, fo I mai, wha whiroa I lau malo wha alalungia. Ole, tei whono, o le wha tua I le tua Samoa ua tasi, le ftelengi a vai malo, I opu leo pepe. Masala ua ewa ai I fale fo mai, po o taa vale ale fono ma e whape ane, ua nao au nanga tau soifua malolo ina, ma nifo mātau te whaia. E tele le fesosoani e maua ia mātou. Fesosoani mo le ola manuia o le mawhauwhau. Polo kalame e tau fia ai le tau mawhatapaa. Fesosoani mo tina ma pepe. Fesosoani mo whaia o siaki I le whale mai. Fesosoani mo sauwanga I a inga. Fesosoani mo whanau ua hiu ma le aonga. Mo nisi whamatalanga, tanga I ane I lupenga ta whailangi www.thefono.org. Pe vala au le o valu selau, fono for you. O valu selau, tolu ono whaavalu. E tolu sula whetala le tino I tupe wa ta pena le Digicel mo lana whaapitoa. E whesosoni ai le tonga tālu sui whanga wai nei. E tolu whailonga tupe ta I 5 selau tāla cash. O le ase ina I aso whaweile taitasi mo New Zealand ma au se talia. Whatau so topa plus futala pe sili atu mai whale olo masani. Pe lafo foi online I le Digicel Pacific. O le mawale olo wawanoa I le sei. E te anga wa foi pe a lafo so se leni le my cash a le Digicel I Samoa. E whaunga ai le ClickX Pacific. Mo nisi whaamtalanga vala au le over selau tolu fa lua tolu sekia Digicel. Fauta o le whanau o le tofi mai le li salamo sa lausu fitu Faiva tolu. E leo toi umi ai o le aso whapitoa le whanau le lotu ta maiti o le neitau sanga. Whai mama dad e pu e mai se video lau tau loto po lau pese o na lafo mai le website radiosamoa.co.nz o lo le link e lafo mai lau video. Ia awani over male tolu minute o le video e telean reactions lungo le Facebook o le Radio Samoa o le ama o le whailonga. O te tala tau vanga le taimine nei. Whangata video se las tofis fulu o ke topa I le iwa le tai au. Whailonga I le afro se fulu lua I le awauni o le aso lavaranga. Whabole e na o videos ata maiti taito tasi. Manuia tele loto maiti mai le pulenga male au whaingaluenga ale Radio Samoa. What oil aspirate? Well, if you would answer if I'm not ring, what old time ye relax, my enjoy. Susumai, ile 60 dress up party. Ale tuisa mau Manhattan, ile asfarele, le aso se fulu valu o ke topa, lua filu fa e a matale aila weekend. Tue fangu skaili ale 1960. Fai mai saula e o asola. Ma tue fa manatu lau siva I aso au girls ma boys. Mawar fai longa ole ofu e pito I manaia. Tua tusi 9418 Dominion Road, Mount Rushmore. E limas fulu talar tau I uluai. Afo lima ta talar fai tutoa. Tala fitu o tali li sua. Fafso tai Liz. Mo saulau lau ile olo tasi o iwa tasi o fitu o valu. Le tuisa mau Manhattan. Save mai!
Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Ia, toi whaatalo whaatu fo i le whaafonga tāpua i le tudu e mese lau sila mai mua. I le nei fo i a wauli o le aso lua. I na ua ngā ngaifo fo i Faiva o le tudu. Ia, sanga patia i na ua ngā ngae le oso le la i le tai au. Ia le utou sila atu. Wa mantau na ngae fo i le la ilona no fuanga. E mapu mamalo lo iai ana nei i le itulangi i sifo. Ai o lau malo le nei fo i a wauli. O le ua fio mai le fionga le teitei fono o le tātou ainga whatuatua i le atua Samoa Watasi. Te lenga ia vai ma le malo. I opu le au pepe whatalo whatu i lau fionga. Whaftai fo i wa to ia le lau lau nei wa fio mai. Ia se i whailo fo i le whangatia. Malo se i fo mui. Ia. Se i fo manguia i lau fionga le ia kaua. Ia polo mamalu fo i sa vea. I ka ngangi le pa i o le ofisa o le kiongei o lo sulu mai ai ro kakua kungu. Ilo. Ia, whakalo fo i Samoa. Ngā kole au le se e ia i kuripae o Maoka. Pe o ke koe ka whale inga o ka inga sua le ngia fiafia e kaua inga u whase eanga i muriawa. Ma u whakalo whaku ma le anganga whaaloalo. Pa i o Samoa whakalo fo i lau whaingaluanga kofia le akua. Lo whaafonga ma kapua i mai Maoka malawa. Ia, malolo soifua. Alo. Ia, ka nganga fo i lo soa esele au le lei o lo wakali. Songa ia la uli. Songa ia la uli. Ja, e mai tawhio finga tāro o te li. Aro whakoi, ai vai se au loku Samoa, fwere le kiring kingi au le lei, fwere le koukupula. Ia. Ia, e o leo whakoi, e sau eru kai whaianga sāl mako e kalesia. Ia, le kusi au longa lima, kele keng pālangi kai mako e kalesia. Sau le talo whai. Ia, aro whaftai, o leo te whaalongolongo atu, le whu tātou wāwai atu iai, au stadia. I le whainga malanga le tātou wainga. Ia, la whu i malanga atu le tau pipi, ma le toi ino tu lepa. Le ai ase tātou whi au le nā mea, ta atia le lei, awa, leo te wāwai atu whu. I le wha moe lea. Se o lea nga i mai i isi sui o isi tu malo o le HRPP. Ma whasiri mai po i ni ticket toi o le tātou aso whanau o whātu. Ala au longo o le whionga le te whono i o na whapena leo na maua i se tali. Ia, a o ha mai tāpenanga le tātou ainga. E whafkai lea kaua ia pe o le alanga koe o mai e lunga o kako le kio. Ia. Le kio fo e sa fofoa koe le amakanga mai ngar kawawa mea inga o le wha moe mai le amakanga. Ia. Ia si koe ka whasilisila foi ma whailoi le kungu. E mai se ila koulo o langolanga inga pea le wha moe pe o ngai ai. Le ia kaua le ua ka ua le wha moe le Euskalia. E se le maa ngai ama le mau o lunga o le. O le wha ea le kako kungu lo a fio ma lala Euskalia i Brisbane. E matau tia vai. E lau whionga le te whono. Langona le nganga fia ma le me e fo yo no le tulanga tāua le lātou fo i tāpenanga. Ai au ngā fo i le tātou vava i atu ei. E ia o le sona e o wina mai ai le mele a tātou tele i o iai. Tātou toi tanga i le tātou ava ma tulanga whapena. Ia ma sila fo i le taimi ma mea whapena. Ina ia tātou atu. Wa uma na tātou tāpena. Wa uma iai le mea la. I le mea tauwa. Ia nai lo le whesopoa i o le whaatau mo tūlanga whapena ma le siwaloa le atunu. Tātou te otu. Wa tātou lo whetu pulo le awhina wina le mtaupu. Ma natu le taimi a le whapea o tātou tuli ta bo e ona wha ona whaititi ai le o le tāua o le tātou ava ma le anga nuu ma le alofi sao Samoa. Ia whatu i fwoi. Ia, maa ia. Waku lau saunga sa vea. Ia sa o le saunga. Ma ngai le makamaka ku fo ile le mankua so se upua i mo posiva ma. Koula le kungu le makanga ma le kaulu. Le ang kakala Brisbane fa mo. Ka koula kaulu ma yai. Na dilo. Al ma ngai ya ku makamaka ku fo le umal fia le polas ko. Ai no lo ku umal sa. Ia. Fai fa lo longa le sa. Yo ka vaku pe ku kulu le. Le mai kai pa le mia fo ile le. Ile fa lo ma volunga le ku pa ki ngai. Ku sai fo ma le. Ma le fionga le fioaku le fionga le mai kai pa le mia Brisbane. O le si vanga ta uole na. O le tātou whaaloalongia o le tūlanga o lo iai ia. Le tū pāo tina amta mai tai mo le awa luma o tina. O te lofa to ala ngona le fionga. Masalo foi
le whaataua e tina ma te maitai o le wala aunga o le whionga te maitai parimia. O se wala aunga whaapitoa fo le molo lātou I tūpā, ma o le ata oto I tala whaasoro pito e le mwhauna toi soloi. Sa o le saunga sa vera. Wa o le kirikile akule o kamu whai o le whionga ka maikai parimia awa iaku I Brisbane. Wa levan kula I whainga malo. Moni. Ia e mongi a e whiawhio ai ka maikai parimia I whongakanga I mamau aku. Ko a mau la se kai me a fei Brisbane. E fa penga fole ka ko ni sila ngai. Ale fio mai kai pale me fole le ngos furu len ka ko le nga e si ai. Ia sa uma langa I omla. Ele I felo ia ko ma le va nga lango ngai ni sila. O kai mi vola ngai o le o ka ku sa ngi mo fa mo mo. A kirkiro ko fo I Australia ma ia kai le Amerika. A fa ku skusa e ka penga. O ke lo ma mo kingo wa kalongo fo kai fongo va nga le fafo ele ku sa makako ka ko lu afe ka nga ia o va le o mga mia o le ala le o mai so lu ngor ka ko ia le leon ka penga ma mauku o nga ise me I fe so po ai upu man kale le aso pe nga na dilo ia mai o le me ta vula na le o fiunga le tei fono o le tau longo ali e le mawhai au na mapu le tau longa wai ta ua fo I pe o le ala leo le nei na apa mai I ai le whainga malo le amatanga na ua whaasa I la tō na toi o le TV tasi ma le tu IP. Ia tātou tele I alo lava I se a tāta. Tātou tū atu. Ia, mo se foi o ta ua le o tātala no. Ua tātou e tala noa ni ma whaasoa o lo whaafonga Samoa. Leo lua I toa whaalava na saufa whaida lo ma whailo ma le tala o le mea lea. O le si awa I aso na pāe lo pe o le komure mea. Ia e ia kaua. O le mea ngai le mwhaionga vesea. Ia la. O le mea ngai le mwhaionga vesea leo lua I kaimi nga whaku wari kiki o le vanga whai ngei I lo whangua o te roa. Mori la. Ia ko lima kako. Ia la. Ko lima kako mar kenge ko kasi sa whaamaua. Nga maka whakua re kiki o le vanga whai. Mele po fea a kai me ke avango ai foi mai mele wa. Ia ele vesea. Ele vesea le ia ai o. O kako ngo foi langa mang ko ka nga ia kua pe o ko fai. Va fita yo e o fanga le ina fie si o pito vao. Wa. Pe alu suanga le vatele. Ele me foi na toi solo yo ma tala fa solo pito foi. Oni tangata na totoa na va ai I se faalinga mamao atu I tua ele tantonu ini tangata. Asa ele musunga le nganga. Ya I tatou na ta fe tala noa ma fa so ma ta upulea. Na ta fa tu fa atonu o le finangalo le tua. O lo ye le nganga. O le ata tu atu manisi o tatou usumo tu fa fina. Le la o tu le malo. Ya o la si. Ya o ta mai teita o ta fa ma vai. Tu atu lo ta fa tu anga ya tu. Fa au pe ai le avanoa. Vala au mai. Ya po te asia tu fo. Ya le lava e fa nga nei fa manuanga ma nei avanoa. E longa pui ali I lo tatu anga e so steam. Ya. La se me wo ele to fa lau to. Lau. Wa kule fa sili lau fionga le ya ka wa. O nga o le aso le ka umani malanga ele confirm bo mua le ho le fa yai. O le fa ka fa lau I lo le. O I le ho le fa ka sai o tara. Ia. Le aso lua iva le feilo ai le ku uma le. Malanga mai le vang fa fai. I le ho sunga ya ma fala lima. Lua iva o ke topa. Lua iva o November. November, ia. Lua iva November. Ia inga le a fai el feilo inga le ku uma. Man fai nga malanga le fio mai kai pa le mia foi mar kai fongo ka ko vaenga. Ia ma fai pule ma mingska umor. O la uma me fa Samoa uma le fai uma le aso. Le auanga I koe ku I kai le aso muli le pe ava. Ia masala over le limas fulu le ongos funchi Samoa auanga I fa la venga fa mo le aso me la le lo fa mo kingo mai fa kai foi le sunga fa fenga mal pa io le kalesia io nga muli fa lupe. Onga wa kalia foi le ku alalo. Ia. Wa le fa mo o ia la ka ko felo ai male. Whainga malanga mai Samoa. Ie lau. Alo le o mai lunga o kako le ki o, o fionga le ia kaua wha pia foi le ngea la uli.
O ngā mangkua fo i o le vai aso lenke au ngai le aso whao ki topa lea sa iai le ka oko e ko whaal mawhakanga o le a whaangaka umai a kako tiken ma lau lau. Ia ma iloa se isi kulanga e kauang kalango iai, se aso la. Ia mai whawhakai lea kua. Ua kele ngā luenga ua mama. Kele la koua uma kongi mai lau lau, ma tikes ma mea uma. Ia whapenga ale whainga o le kako sa valinga. Ua whameles ko inga. Lea leu se po ia la ange ua ukali maumanga. Ku lei ale amakanga le whaamapoponga o kako tike. Ia lea la ua leo koe kele ng kako tike o koe. O lea la ua koe kuuaku lea so lua se fulu. O le maa singa le ngei. I ngā lea la a koe whaamaupopo ai ia kako tike ma lau lau. Lua se fulu o le maa singa le ngei. Maa singa le ngei. Uma le aso sa ngei o le aso ka maiki. Ia koe fongo le mawhakanga le aso sa lua se fulu. Ia ma whaamaupopo i loa isi lau lau ma tike o loko koe le whaamoe moe. Peo ngai ai. Ia le whaamoe moe sa vea ia wa lava ka penga uma. Whaakai fo kai komiki ia kupai ma ka penganga. Wa le ngaka o leua. Ko lua se fulu lima security wa uma nga. Amana ia. Uma nga whaile lei. Ia le ngaka fo. Waku fo kau au leo. Uma fo nga whailo ai ma le ofisa o leo ma mea uma. Ia waku fo kau au leo. E mese a alom kam whaanga ua sa mo ia leo ngi sila ngei. Ia mo le wawa inga o le aso. O le a le whakamala fo le ofisa o leo. Ia ila si o ngā fo le. I keo. Le wasa o le ia. Ia fo i o na ia. Matai foi o le tatu o tunu e o ias whapene e pe e whaalelele ia la tō whaalongo ma le vaai. Ma le mawhau whau. E tau vola na tūtū a ai. Ina ia langa o le fio mai le sau whapito. Io e. O le teitai o le tunu ma le malo tau na whai le me e a fo i pui ailo na saunga le muma me oma. Ma tau silo tātou vāta ngata ma le vāna nofo i le tūlanga maupu e iai Samoa. Ia pe o le mana ia le na ala o la u matafa yoi la lea. La longo aso lua se fulu o tauna i tonu uma tātou selen. Nau te lo wa o se afa po se le atu le afa le tuku e. Le afa le wa ingai. Man kua lua afe ka ngaka le wa ingai. E o fo lei kako sponsors uma o wha moe. Ia o sponsor fo ia o lo ku makila fo i ko kongo kako ku ngengi usila. Ia ua le kupa kako Samoa. Le vo lau uma sila fia uma. Ua ave fo ia le aso ia oku ia. Ua mauki ngoa uma ele mafkanga. Ia awo yaku, pele awo yaku. E fua ia ele set up ingo fale. Nā lira. Ia, malo, whaftai, o le wo i te ufoi, whaftai, o le na wala mai ano a maalua nei le, o suri fo i o le fionga ato mata. Ia, ai mai se fo i o nisi, o le wawai o le tula i mai ia la wofu, i le mato i tu malo le. Hai, o le ai a verte ke te le tu malo. Langa e tele i le lau fast la fo i tono le. O alanga o akaka. Onga o ke musu e lau aku i kumalo ia ua whaakau lako ale chapipi ia o le mo inga o ke musu e pua inga kulunga le ea i kumalo ia ua umanga ave lau ia o ke alofa fo ele ia ma se upo la kungufunga le nga mango lele avalo ia felua yang ia laua pule ese lo winga nga o ke musu e lau aku ala kumonia ola me pala ai e fu e pe afa e lau ko la ko ingo le wa malu ku malo ia le tal pipi le wa ave la ko lau ia o ke fai ke fo e lau ia le na ia le no nani fa ftia le o fionga le te ia o ia le e te le o alo tamala ele isi o fa savali pe si istas o le tunu wa to le a fai o le malo le ia le la fo inda la to siasi ya tu le pala to ya ma la to Sydney Australia la fo le na vaenga se mele le tele na ya e to e fa ma popo i lango no tangata ia ai nei pa o ya tau sisi vaenga e o Paulo le me fo le e kau fa ilo ko fo le ka mai por kalame le mokingo masalo e fingis kaimio la o mai fo ngai lunga ia polpolu TV fo isi kaimio e anga i fo iai o ngai o kako po kalame le uma mai fa mo kai le skonga ia kako no loku fo loku le lei kako se no ni mo ka Samoa inga le afaier kako ko ngai
Ia ma kako whaamawai ai malwhainga malanga i le aso kouse furu. Pea uma o le aso longo winga la, o le aso lua furu iwa le kako whaamoe. Ia aso kouse furu le tātou ainga. Ia kako tina i kai. Ia longa aso sai. Kolu la aso le kako whaamoe ma le vang whaapwhaingai. Ia pio le kurunga sa vea wala ionga koe o mai fo inunga ngai koe whamangaku ma kaulongolongo. Or kaulongolongo aku po le whakua. Lona winga la sa tātou whainga lotu. Ia o le pea uma le whamoe moe kai. Uma le whamoe moe kai le skonga. Ia o lele i kalango aku kai fongo ia la uli ma. Ar kilonga le mafukanga. Ia uma le whainga loku i kai. Uma le kako whamoe moe le tina. Ia kako loloku uma. Fele kale sia la loloku mai le whainga malanga ma kako uma. Ia o se mai lole i il moko sa moe. Whaieri konga i whamawai ngā asu. Ia makako lulu lima i mal whainga malanga le. Whai unga leo ki topa. O yo November. O lea so sāla. Lea sānga. O le i sāungi kunga i la lo. Ala whau sāungi mai la lo i kalaiskeke. Kala ngofo i la lo i le. Kai fongo i lo i kalaiskeke. Yo la wala uria mai kau ke hot. E ko kolu ala wala uria mai e. E le plenga ya lulu moenga. Ia kou o mai langa kakala ngoa i lunga kaku le. Kaku ia kaku wo i la lo i kalaiskeke le. Le moku malu luma. Kako filo e malwhainga malanga e. Me Samoa? Ia, malo whaftai i lau whionga le te whono, whaftai o le amana ia, na ia mawhaifo i se au nanga e turi loa ia o tātou tangata, e ma whaamalosi au i a tātou ngā ruenga, ma ngā yo ingo lo whai, ona o se mea le lei tātou te wheloa, i atu te tai o le tātou tino, ia, ma whaamautu o ina ai, ma whaamausali le langona, ma ave i le tātou whaamalosi ma le whautua, ina ia manuia ia le malo ia manuia fo i ona tangata upu moni mai lau fio ale ua le ngufo ngei male whafkai kele lau sunga li akaua ia ai kai ngange fo i ora lau so akau ringe fiafi ai kai ngange le pule le kako liki o ngei au ke le kua e whamangaku aku kako mafkanga kako fongo i le askonga ngei i le kula se furu lua o i le oats Whaiere kako fongo i las konga inge i le kulas furkas. I le o ia whamoku inga ngisi mea wai. Wawenga ka apel kako fongo o ngai kua le loka maiki. Ia e whafkai kele mo le avongoa foi o ngei e fiafi. I maua pēr le ko whama mau i la wafionga li a kaua. Maua se maa losi o lo wakali. Fionga ia la uli. Ia mo sanga whapoi ponga le lei. Ia o sau e whaisanga mo le mau. Ia Samoa. Le foi se upu o le kaukamali i la kou whaafonga mai. Ia whamangalo le au aunga. Ai kaukua ngā o kākou tiken ma kākou lau. Ia whaakau ma wawe kokongi lau ma lau tike. E le mawhai onga e aru kokongu o le whaamoe moe. Pe a le aise tike. Inga ke laku o koso le pā. Ia manguia le ngea fiafi saifua. Lalo, whaftai lau whionga le te whono, ia o e whamanuia fo i le atunuu, ia a mwese lau whainga luenga ua ngā ngaifo la tau Faiva. A la tātou o se malolonga lai titi, ma se pese se i whaanofi mali ei la tau o i lungo le ala tele, a le au pepe, po lau tele inga fo i vai mara malo. Ia, ala me siri o le akali e mai resi o fia moe, tātou toi foi mai whawau le, au onanga ma le tau tua, manuia le i lau whionga le te whono. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o i aso taitasi o na o le langolango malosi e le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame le leimo o e talo whalamba. Nulu ia o e se tasi o a uo musalemi. Ina ia o whaamatalaina ni winga matautia o iova le tua mai le whenga tuai. Sa whaapela uo le a whaapapa i ai whaititili ma emo o wila e whaamatalaina ai le malosi o le tua soifua. Aina o whaamanatu i ai le tala i a ra ava. E tolu mafuanga whaale tonu. E whaasanga i a ra ava. E lulu ai ulu o tangata whai mawhauwhau. Pea whaatustusa i le amia tonu a le tua. Malona filifilia o le nuu o Israelu. Mumua, ra ava o le tangata o nuu ese po le Gentile. Lona lua, o le tangata nuu o le aisa mumu ai le afi o le angasala. Ma le ai o se wha moe toe wha o leina. Na wha atonuina e le atua Iosua. Ina ia whetuu i le malaia le ai leo Yeriko maia nuti palaina ma e lema whai estangata ona toe wha atuina. Lona toru.
o ra ava o se whawhine talitane. Na whaataulo na tino I tupe. O whainga whaatalitane I te tono I Eriko, e lango ina I tapo inga whaapa ala, lea tua o tangata Eriko ia o na pō. Lona matau tia o lea tua soifua, e loa I le nei whawhine. A wā lo tu sia ele e peru e se fulu matasi le whanganga fau. O le whātua tua na le oti whātasi ai ra ava, le whawhine talitane, ma e na le whaalongo, ina ua tali file mu ina e ia he na asi I le nu. O se tasi o vaenga tā ua, ina ua osu isu aroloto le ngora ava. O le wingo le ngora ava, e o le wide, po o le lautele, e whaamatalaina a se whanua tele, ma lautele. O le wingo le ngora ava, e whaamatalaina ai le mata utia, ma le lautele o le alofa o le tua soifua. O le tala iara ava e whaalia ai le mata utia, o le alofa, o lo tātou atua. O wā tātou te mautino ai, e le ai se angasala, e sili atu lona mata utia, nai lo le mata utia, o le alofa o le sili ese. O lona winga, e ma whaia e le tua, o na whaamangalo, anga sala uma. O le isi lea pāpuipui, o le mawhaia i o na tātou te talatu le alofa o le tua. I tangata, e iai ra ava. O wā ua whaapeane tangata kerisiano. Ua mā laia ua le aise fofo, o le au whasi o te tangata. O pa umumuku sei tulou, o langa whaafine ma whaaso toma, o tangata ngā hoi, toso teine whaamalosi tangata, ma le to tele ua whaatumulia ai le lorangi, nisi o lo lokaine le whale pui. O whaapeane fo I tangata ro lotu, I le whaapei mātu o tangata mi o leanga ia. Ona o iai le manatu, ua matau te tele leanga sala, e le mawhai o na toe whaasawina. Ai petai, o le matau tia o le alofa, o le tua e sili lea. A wā le ngata, I le whaasawina o ra ava le whawhine talitane. O le whawhine ese mai le nuu angasala, ai na toe ta tala atu I ai le lautele, o le alofa tu noa o le tua. Na muli ane whaapepo atu ra ava I le tangata o le itua aingo yuta, ma whanau mai ai po asa lea na nofo ma ruta le whawhine moapi. Ma whanau ai o peta le tamao yese, le tamao tā vita le tu ainga lea, na whanau mai ai le mesia. E matau tia lava oe, pei o upo le pese. Whai maila ua musalemi, your God is crazy. Sa utali ai, yes, he is crazy in love with sinful people. A whai o whaafonga mai se tina talitane, ma lātou uma lo ola I le loloto o le angasala. O tau tino atu, e alofa le atua soifua I ate oe. Sa teu le fatu Yesu oe, ma au tau le sa tauro. Ia talia o ia I loloto ma e liliu ese mai le angasala. E te manui ai ma e fifi ai, e pei o ra ava. Ma mana tua, e le lei mo oe. O le ese tatupu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhaifoi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi pala auno le ese tatupu funeral directors I le lua no lua tolu fitu o pea fiu ane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive Manuka City. Hey, oh! Fio le tala le lei Salsa o ai nei Olena fo a fio le tala le lei Salsa
wetama o si o tala angalena watu puola la le lumanai wa ulufale mai wetama itai famano yanga wasasa a mai le langi waiti a pau maso o se tasi In this update, believe 900 tonnes of diesel still on sunken New Zealand naval vessel Manawanui can be pumped out without leaking into Samoan waters. The ship foundered on Sunday after hitting a reef off Upolu and catching fire. Divers went down about 30 metres to the ship today and found no evidence of leaking fluids. Waikato University's Chris Battersill says Manawanui's not too deep to use a fuel pump. They did it for the Rena in very, very poor conditions. The windows of opportunity were quite short because it's an exposed location there. The Rena vessel ran aground off Tauranga in 2011, causing our worst maritime environmental disaster. Scrutiny in the coroner's court on the Christchurch terrorist gun licence application being deemed fit and proper before the 2019 mosque attacks. Deputy Chief Coroner Bridget Winley is hearing evidence on whether legislation and gun licence practices, played a role in the deaths of 51 killed by Brenton Tarrant. Emily Ansell reports. Firearms Safety Authority's Michael McElwraith was quizzed intensely on vetting oversights, including how Tarrant's 2 referees were only deemed inadequate in hindsight. McElwraith also pointed to unfit licensing legislation, which police had pushed to change through the decades before. The court also heard the ways in which an MSSA can be configured from another firearm. Police say a confirmed sighting of Tom Phillips and his children has opened a positive line of inquiry.
Footage given to police by pig hunters shows people wearing camo gear tramping through farmland carrying packs. Malifo Tago's party culture has shifted in the 5 years since Sofia Cristani's death. The 19-year-old died at an overcrowded student flat party. The coroner's report recommends the university reconsider its disciplinary approach for breaches of the Code of Student Conduct. That's news. In sport, Kiwis coach Stacey Jones has revealed Dally M winner Jerome Hughes is carrying neck and calf injuries after naming him in the 21-man Kiwi squad for Rugby League's Pacific Championships. Hughes, Kori Nikorima and Trent Toilo are the only specialist halves. With Tamairi Martin, Dylan Brown and Kieran Foran all unavailable due to injury, Jones admits it's frustrating. The game is just getting much more faster and physical, and the toll it takes on these players. Yeah, it is. It's a very physical game, and player welfare is at the top of the list for everyone. The All Blacks coaching team are yet to decide which of the All Blacks 15 players will join the Test side ahead of their match against Japan later this month. A group of 4 to 6 players are expected to travel to Yokohama, allowing a core group of All Blacks to head to England early to prepare for the Northern Tour. That is sport. I'm Raylene Ramsey. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangungana fitua so le vai aso. Talofa, oa ua mele. Le tinao ana ma John. O se vai aso pisi le nei vai aso. O lo o afia John i le fulu. Ai o lo o maua ana i le tino mangeso. O lea fatoa o fo i mai le fale talavai. Ma sa maua i le fisoso ani mo nei fa afita auli. O fa matalanga ta ua. E pei o manu anga i titi. E iai ma o sia o le tino. Ma fesili e winga i vai la au. E iai fo i le no fuanga mo tala noanga taito tasi. Pe amana o mia. O le fale talavai foi. E mawhai no la tautu uina mai vai la au. Mo isi ngase, ma whaatino e matui pui pui. O lunga o le healthpoint.co.nz e te maua i whamtalanga o le whale talavai i le taupito nu. A umaloa ona piki tamati a onga i le asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. Ona ki mai roa lea o lauleiti o Facebook po le YouTube a le Radio Samoa. I le afa o le tolu i le polo kalame o le tuli matangau. E a o ai whanau i le ngangana Samoa. Awane imisia e le whanau le polo kalame o le tuli matangau. Ma le whaletua i a Natasha o le saasia i asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. Afia maua sosa Omega Ka Ia maloi moa Omega Ka Sabale tau mo fie Omega Ka Fili mai loile Omega Ka Omega Cars Lua selau Cavities Drive i Manukau Po le telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua Susu mai Manukau ne Omega Ka Malole Casey Omega Ka. Ole Casa Beds and Appliances, ole tali o manaonga, I oloe whaato tonga ilo mauta, ini taulelei, toi anangata, e mawai moenga ngao si tutona New Zealand, whaapea se tino fōa le potumalo lo, laulau aimano fōa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A few ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu selau, lua 5 o valu selau, lua 5 Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. Toi whatalo whatu I le pa ia mawalunga o le whaafonga tāpua I fo ia le atunu ua mese lau sila mai moa. Ia o le ua tāwalunga atua ia tātou telefou I vai whanua I le ngangana Peretania. Se toi saki fwa la uli ia le tā ala ata le te wawai tune iai. Ai e tā ua tele mo le sila fia le atunu. Ia
tūlanga nei pe o na talanoa tuai fo i le te fono ole a inga whātuatua i le atua Samoa watas i le swinga ua iai nei le ala ua ta ua mai o le aso lua se fulu o le masina o ke topa masina le o ke topa le ua tuu iai ia le taimi e te tau na tutongi o mātu ia tātou pepa o tickets o lau manatua na tuu le aso whao ke topa ia lele i atoa le ua afa le ua iai le afa o tātou o lau ma tātou tickets manatua foi na mata tātou lau i le lua se fulu o ia fo i le fitus fulu ma le lima lau o atu i le se lau o la ia le se lau lua se fulu lau to e sau lisi mana o se lau lima se fulu lau a le la o to e vai tu nei o i le lua se lau o lono winga o e tilo i le lua afe tangata i to tonu o le ASP Stadium i le taimietas. Ia o le nofuanga le whai ia mafutanga te telefo ia New Zealand nei. A mese lawa i au kilani nei. O le tāua le nā mō le sila fia le atinu. Ia aso lua se fulu o le masina le nao ke topa. Wha mole le pa ia maulunga le tātou ainga o te tau o nā ngai ia tātou tickets umana silsila lava le ticket o lo o iai lunga ia le bank account e tau nā luma ia tātou se leni a o le io o le aso lua se fulu o ke topa le whaingo fia o na whaatino ia tātou whamoe. Aso lua se fulu ma le iwa tau nuu le whainga malanga o le a mapu atu i le mauta le whakasā e sunga i a mawhala lima i nai Beds Road i Otara. Le aso lua se fulu ma le iwa le nā le masina o November. Ia ua uma whanutanga wa ta ape ia malo le whanutanga e whai i Samoa. O atu le i le aso tolu se fulu o inga le tātou avo le whelua inga ma le alo fisao le tunu i le aso lua se fulu ma le iwa le nā i le hola ale e ka le sia e whakasā. I Otara, Beds Road, na whanga le sa iei mua ia le fionga i le sunga le to ina le ua malo man malo ia mea tan yelu ma le whentua ia nā la ua ia i le tātou whaife au fau le sunga ia mawhala lima le si vaenga tāua o le aso tolu se fulu le tātou dina le nā so oi ma le whainga lotu le aso tolu se fulu ma le tasi. Ia ma tāua lunga i lava ia le tātou wha moe i le afiafi o le asa i le mauta o Samoa. Ai a whaafonga mai sui fona uma o le tātou ainga whaatutua i le tua Samoa watas. O le aso tōna i asa nei o le tātou whontanga le nā o le awhai e le tāo le tū lai sfulma le tas aso tōna i asa nei. O le awhai e le tātou whontanga le nā i le tau le tu la sfuma le tasi i le no whanga lea ua ta ua le oats ia ua masani e tātou i nā i le oats lea o lo o pule whaamalu malua i le fionga ia aiolu putea John Roach ia malana komiti whaafoe malona wharetua ia ula whatalo whatu lau fionga aiolu putea John Roach malana wharetua ia ula a mumoe lo o manuia ia lau fionga malana wharetua ia mese fo i ia le aufenga luenga le Roach Motors. O se taimi o le awhiawhi nei, ia le o maua mai ia le sota inga ma le fionga le minsta o ngā luenga te tele, the Honourable Minister of Public Works, Transport and Infrastructure. Le fionga ia Honourable Minister Olo Afoa le ataua fiti va ai. Va vai ele ia kau whalko inga. E manele nā. Se i tātou whaasoa hai i le tūlanga matautia lo o iei nei ia le waa lea wa tā ua nei. Iwa se lau tane swau ua lo iei. 900 tons o lono winga. E tasi le miliona lita. O whangu lapo po o whapenei. Peo le whangu lea le vai o le ola. O le swau ula le menga inga a le swau ule wha swau uilo tino i boilo marosi.
ai sau vai o leola o lua tasi lua iwa wha fitu iwa lua fitu numera na le atau savea ai e te anga i le stasi o tātou whale o loa sili o na matua o leva ma o leo lua i whale o loa lava le nao le tātou vai o leola sful ma le tolu Lappington Road i nā i o Tara i le fionga i atuala atau wātau pa utino ma le whale tua i a peka i a male ai ngā li sful tolu Lappington Road i nā i o Tara ave fona nei avanoa to e watu fo i wha mai senga ma wha mawhanwhananga lau fionga tuala ta wātau pa utino ia wha pe fo i le whale tua i a peka le tina i a me tita o le to whai atau pa langa aia whetu ma le whale tua ma autou ma uso ma tua whawhine no le wala upa ia le tua i le tātou tua whine ma tua i Samoa anga lei le tua ma wha mawhanwhana wha baise atu maua ai le while mui tonu o tātou ainga leo mafuta mai ia le fionga le minister Honourable Olo Afoa le atua Fiti va ai Minister of Public Works, Transport and Infrastructure. Ia, whatalo whatu i leo fionga, ma le nganga whaalolo. Alo le soifua mruia, fio maia, whaafitai leo tali, mana o ma le tali whaalolo mai, i le mātou, apa atu. Se i whai se tala, talo si o lo mruia leo fionga. Ia, aia fio maia, i le pole kalame, o le nganga ifo o Faiva o Samoa, i le neia fiafio le asolua. Ia, so i whamanuia le ataua. Ia, sa vea mo le neia fiafiua. Mo i whangi mafukanga. Ia, whapenga whaionga whakaro whaku i le paia maurunga o tako kungu o kako whaila i nea fiafi. Ia, o lo manguia mea sa vea. Le whakua ma ngava mai, ia wakuru whawhonga le tunu. Ia, le wala veinga u ngi mea. Ele i lewa nei ia o e whawhonga mai. I la utangi le na utangi atuai. I le fionga le tamai tai pāle mia ma tai whono ma i la tō umal whainga malanga le whātua i le atua Samoa o tasi. A lofa mai ia vave fo i neia i Samoa. E toa le atunu. Pea vava ai mai watu lau ele atu au tō o fionga, mesela o fionga i le a fo i le tamai tai pāle mia. Ai e ui o lai ai i atuala ma le fionga ia olo i le i Samoa ma isi fo i minister ia ai mana umbia lava ma le tāua le iai ato le tātou malo i to tonu i teimi nei ua lutia ai puava ono le vaa le na vatau ale malo a New Zealand le na ua masofa ma ua mangoto unga i le tai i safata ma le ngā tai whale o si umbu le asau sila masau va ai i se me te tau na fai faafua ma ia vave na fai ia se tali o le nei faafitau Tasta sa vea o le wauri nei na sau nu mai whainga malanga le fionga le tumaitai pānia faafitau ia o le lava sa whaanga solo lava ia ma ngā ruenga ma le fionga i le sui pānia ia sa longo puia di foi tūlanga lava o le process o mea ngei o pawhita ulima whaulami whapose i whapene ia e fua fo ilunga ia mako kula fongo ia o le kulanga lava ia e le o mawhai o ngā release umale information o ngi whamakalanga i winga i le whaalea ia ai o se mea mau whai fo i le i le ya coses fuloi kula wa okoli okay lo la vai facing a onga o le faleko ia ai di fa pelanga ku ai le ka ko nga ruenga fa Maritime Samoa ia e me se foi o komiki foi le ka ko i fa la ve fa fose ima kulang va penga of ia kalong makanga donga leo ia whapea po ia le ngā ruenga ma transporter ma kouia. Ia sa whawera wa o kere so swangi. Ia kulanga sa whaonga uma ia le sao leo ia whapenga fo ia ma kouwa fo ia tak pouts ma me whapenga. Ia ngā ia lava le ka penga le lei fo ia ka komiki. Ia e me se fo le ka penga ngā
ka ko wangi Samoa I le lave inga fo I o soifua o ngai uso fo I a seila sailungo le va. Ia o le teimila la lengei. Ia o la fo wai kual ka ko vaenga ka ko team lava le kasi. Ia o ka ko divers leo o divers MNRE pa penga fo ka ko Samoa Port Authority. Ia o ngaruru e whaakasi la ma le vaenga le mai New Zealand. Ia o lo fai la ko ngaruenga fo ile ka mo fai e anga I lalo le va. Ia o anga va be ale alo le va I lalo fai asi I va be ale alo le va I lalo. Ia e pe o le kulanga nga o ka oko ai ia le maka upule ama le fa lave la ngei. Ia le ataua ma le whaafongafonga fo ele atunu o mea la ia kau su enga ma mea uma whapenga. Ia pui lava kako I kula fonga whaava malo fo ele leo le o le avetwa mitalanga ele I mai a ia su enga le au su e fo inga mai New Zealand. Ia, malo. Whaftai, o whatua a tātele I anga I lunga o le tātele noanga I le whiawhinei. O le tātonu a le ono le ana sa ue le news a le Radio New Zealand. Ua whaamaunia le taunu watu o le vaalele tau fo le a fita. A watu ele to o se lau I la tau o scientisi mtangata ata mamai. Specialist. O lela ua fo I mai I lunga ia se vaenga o le au maulu le na o I lalo. Silia le tolu sfuru mita le maulalo. Ma la tau so inai. Ele iai ma se vaenga ua liki mai I fafo o le swau o le tala fia na. Ai sau no se tasi o specialist o scientist e whapela na tala. Sa iai le mea whapela na tupu I le port of Tauranga. Ma mawhai ai o na siphon ia po le mimiti ese mai o le swau u ma le saunga le mui le ese mea na liki so o se tala fia le na ile whaalongolongo atu. Ile fiafine. That was the latest news. Ai a fua nei iai lau fionga le minsta. Iwa se lau tane. O lona winga, e se lia I le tasi le miliona. Ia le meo le fangu fo le lita. Swau uolo iai tonu ina. Ele la I titi la lea to inga swau. Pe a fai nei a te ua. Ua fa le tonu lona pamuina. Ma le saunga le mu. E sa lei lava o le vaai o lo ngoto le alo makulanga o swau ia whapenga fo ia mo fuels me whapenga. O le fo ila sa kalangoa o lo o anga I mai lava ia specialist mai New Zealand. Ia ma equipment ma lava fucking oil me nga pauale me ia awangi I vavenga liki mai se swau. O le me fo ile ua uma fo i o nga whakakia kako protections ia kako ku mo equipment oile le poloka I se sua ulungo surface o sami e anga iuka I le reef ile au male talafata ia o ia uma ko kako foi kako whainga ruenga sa o ia fo I wo ko te fo I o ngai me o mo meo swa u fo le cafe I lungo le o sami makula fa penga pa pe fo kula me ia fa fika u fa pe ma dilo ia o ia le o ka ko menga pingi ki e a fo e poloka ile a fo ile swa u fo e mi ki swa u e a mo ma le anga I ko le au pe ole kula ngala valanga ole ka u ave pui nga mo inge meange wa fale kongu ia ka konga kai fale o le temi wala le ngei o la wa campa I kua ia ka ko vaenga umale ai o I ka fikoala ia fucking ola ko nga luenga faingala vale temi ngei fucking nga luenga onga ole si orkai ia o le temi fo le ngei o le faiama oso sa vidi ngei ia pe o le whaingakanga o lo fucking o ngā ruenga ngai ka whainga fo ta ko ua me se fo New Zealand. Le whatua umaneia o na send mai ele se tasi o paparangi o lo o iai I nai I le vao si umu masafata. Ia ni ata o ni I asa lua ia lau mei. Le nai vai vetu le nai fe ausi e pe o struggle fo I lea. I meo debris ia ma meo fo I ma pelepe mai ma le lanu ena atoa na o te le ropo o le swau po le ase si vivanga o mawhai
Au te lole polenga lava le nao no tātou whingota mai o le sami. Ia. E saulele lava le taunga le ataua. O le me poinga sa avea ia la ufasisilanga ngeia le kai au ngei. I le kulanga fo ile la paka ia kako tangata fo ilea. Ia. E mo le koeanga i le vaenga le whakingoinga ruenga. Ele I maua mai la se peore kulanga le wa isa ngoa ia o le lava o ke lunga makusoka inga male Maritime. Ia. E update ia o CEO ma kulanga whapenga. Ia a whapea fo se kulanga whapenga o leo kero maa ua whakau maa ngava mai ngi. Ia. Ele I maua mai la se whamakalanga a whapea fo o le kulanga nga ia kalsia. O ngā langa uwa ia kua uma o ngā kala voi le kala le mako ngeki nga mo pui ngo swa u e kafe mai u ka leau ia a fa pe o se kula nga pa penga ia a kongo la we ye so soangi ma le vaenga le kwale menari I se o manga o la ho ye vaenga e pengo fa ya ko la we tai va se kwa ia o ke ro skula nga fa penga pa fa pe o fa maungi vaenga le O le si vaenga tā ua lau whionga le minsta. E le ai asa matanga ruenga I le o a afia. All the ministries are all involved I le disaster le. Lona winga I le iara sisi o nofu ai. Mai tātou te le o. E le o nofu ai fo I le malo. Ia mai lātou tala o le lātou tiute le te tau o na whaatino. O se tūlanga le leile na ai I le uma fau atu. O lea a fianga pe a wha pe tu lai mai se mea e liki ai I le swau ulea. A o le mea siri, e lana winga, o le asa fautuanga le tunu, o le tātou te pole tele ma panic le tunu o le watau no uf so swani o tangatata mai e whaatino le ngalwena. Ia o ngā kongu lava. E lava le kulanga foi pe o ngā whaasisila ku iai. Ia, awale polinga ia le kako ngua me se ia le vaenga le o kako o kula I mai le whaavelave. I le kulanga ia o le whelo inga fo ima ngaka ka mai le ngi mea. Ia o lo ko ala ko I kulanga fo I le o ngo le ua vavenga whakingo la ko ngā ruenga. Ia o le fo I maua ko fo I ele I alu kele I lalo le vailo ngā mango ko le ngā mango ko ai. Pero le whainga ka lava ngā peanga whape e o kulalo le lima suru ongo suru pe o fole se lau e le kulanga le anga I lalo. Ia ae o lo iai lava ia le wha moe moe. O le amangu ia le kau ma whainga fo I o ngai au whainga ruenga. Ia whapea fo ia le au whainga ruenga mai New Zealand. Ia e renga ka whainga o le ia mako pe o me ia mako o kalangoa kuai. Ia la fo renga o mai fo I la ko marikele fo o isi fo ia la ko menga pe ngeki ma me fo ia le poloka ile ia le fo ia sua u marifika pia. Maua inga e ka li o li o ai inga me pe ngeki ma ka ofia inga le spread fo le o le apo I o suau. Malo. Ai okay lo la va fa pe mauela o li le kulanga nga ia e mfaianga fai la ko me vonga nga fa mkala mai fo ya mako. E mfaianga ko ngiki la lo la ko fanga au e miki mai I lunga le ia le suau e ko se siva. Ia pe o le tala kurunga sa vea e fa kai fo ia o le kupu mai ia de ka ke ngofo solo ingi. E wa vitai Iwa na malanga mai nisi Ia e musuia o e lea ngango le tua e te whaamuri mai Ma le fionga e lau minsta lango I whapefo le fionga e atuala manisi Awa O le se foi te talo Whaftai wa whaasauina Ia soifua I la tau sai lunga le vaa o le vave o le tātou ngai o inga Lua ia talusia ia la lela ngā ruru le teimile nei awane ia fia se soifua ia mamau le sa le mu ta tala noi leanga ua mai lau wala audia a o ye fo lo tu ngi le fia filena ile matau tia tele o le fale fatali pasese ma fa feilo I pasese le na tala ina nei alo ia le VIP lounge le na tala ina
Le ale tā ua o le vava ai e tangata mai fafo. Mai mai mo mai malanga alo ia fo lea I malo siesi mai. Ina ua whaatino lea mea mo se teimi mua I se malai va lele whaavau malo o le Pasifika. Ia ole kulanga lava ia sa o mapaufaunga nga sa mwhai o ngā whakingo ka ko malo ia ka ko whalelea VIP ia po kulanga po lo malo ka waloa maisia kungu nga ai o e whakai lava wa kingo mai ngā ruenga ngei ia ai le I amakar ka ko whongtanga Madilo. Was ka ko kamai fale o a foi kamai fale sai ai. Ia, ko mena ngai ia o kula I maior ka ko fale dia. Ia, o ia foi le ko a foi le ia mako ia mai me sera fionga ko mai kai par mia. Ile anga I mai o malo ngai o par mia o kupo kungu. Ia. Ia anga I mai kongu ia ala uma ko mo saliri ia le. Ia ka ko kape nga mole fa moi ia me lava nga so se mare vale le lava ia I lava kulanga o malo ka walo ko ile le amise kai o ku ia o minska ma kulanga va penga ai or ka ko fale de e ka kala fo ele fa pe or ko unga fa palangi ole VIP au swele le kadima lo ka walo au ka ko kawalo umaka ko na dia tak fa pe fo e fingangalo ia le au fanga ruenga e anga ia ku ia paua ile le fi ho ile kongi ia ai pe manga ia si mela ka ke oso koinga ka ke manku fo ka kere ka wal fa pe ke e che kum fale olo e ku ia anga ila lo le me fo ile check in lai ka uma ka lo kede I'm finding ko ngia le fing ai o solola ia o te anga I mai ai wai ai fo ia immigration ma le customs e ko le lounge ia e pe fa penga ia nga anga isa o mela ia anga I de vale de fa penga fo pe ko wa so fa mo ala nga e pe ia la ngolingo ia tawa le ka wai ia me ngai so se ku so se leva le ka wal VIP lounge ai o ka ko a pengo fai ako e VIP uma ka ko ma dia la pe a vo tala vo e ka ko sa mo e ku uma ka oi wa si meta wa le fa tu la fi Minster ya a le la wa e fai e la umtanga venga le mele le ngato le pule fo mo la valele awal mele le Minster fo le o talonga ma meu fa fianga ia po o afo o alanga o e fa fia I loto tangata pe na matal no ma le fionga ya lua tu ma to vai a lua tu ia tasi la le meu fa fia I loto tangata ma mimita I tangata ia pe o le kulanga nga e la vale o mai fo wa si kia fo ia le kulanga wa e sio ka ko ku I kam faingo le fo ya kinga ia mai e ka kongo wa e fesilingis umala le karinga malo o nga le pe ko mo te kupe ia o le mea la va ia e malanga pa mia malanga ia e malanga ia kele o miska I fonkanga e fa nga la va fale le mai ko kongi la vai makanga ruenga ngai o le Samoa e pora falti por pulenga mle vale le ia fa nga ngol fali e ke man ko voi le atawa e po amaka ko e a pelila wa nga solo fo ia le fontanga ale fakasa ia e ka kala lava po ai lava le ia le fa nga ruenga mai ko maula ko fia fa nga ia fa nga lava ia ka ko falenga ia masinga kama I fi voi le kere ia e te tawana isi na tupe io e kama I fi voi le pa bu singa kupe ia fai ka ko maintenance o ka ko fali ia anga I mai ia umale fa kasa ia so mai ia le ko fengisen me kis ia saule o chi taua kwalkiri ki mas o ma ko kele la vo o selengi maua fo el malo la mo le fo ia kinga
Ia ai pe o le me piko si le lava nga. O le awhai aku ka kokaringa malo. O mau ko le whale anga I mai ai ia kai kai o kumu. Mariana, it's in the world navaenga. It's the world view. Ole stama I tiota e tilo mai ai atu nu te tele o le lalulangi. I mea ia wa whāteitai ei Samoa mo o i eilo na tu mai o na teitai le whātiri no mene. A leo te whātu e whamelta la listo ina. Wālana whaifo e olo mea nalu o wha air condition I oi. I wafu ma mea o I sale longa ma I muli whanua langa e whamei te malanga. Mea langa mi skanga e malanga so I savai. Ngā lau ngofo I whaingo fo wha malu ma whai pe o mea whainga I whafo fo I lele o. O whale fo lea whaatari waa ma whae e waa pāsese. E se le mātango fie lau fionga le minister. Ai, o se mea o le lei wa lewa le tauna whai. Se I taste o tātou nei ta mamti nā mātutua wa lewa na whio I le vālea. Ai le whaia whale lei. Ioi. Mongi lava. Ia, lea taua mari whaafonga le tunu. A whai o ka whaia se whale e marulu ma whaingo fo wha marua ke ngofo ai. Se ua lewa ka pia ngofo I mari fiesku, kausa ngoko ngofo I papula longi. Mo ka whala I papo I le ngā ka avale voide. Ia le nā. Ia wako le mea oka, ia lang oka I korsa vai, o ka kosa vai, ka ko whape ngā mai ale fiesku kausa ngā, uidea. Ia, vi ia le di iwa ma whaionga whakingo fo ele ngā vaenga fo ele au nganga I sio ka ko kongo. Ia. Ia, ore ko ye te kulanga fo ele ore ngofo solo la longi uma ma puro lo I ia le valava vakua lo fonga le tunu I le la. Ia la ua manu le lego kongo o ka ko fale nga ua uma ka penga. Fai ma le TV. Ia le mea lana le na pulo lo I lalo o whai fo ma ulu ma me o niu. Ai luange le sika mai kiki whaavalivalea whai lana whai au vai au tafa kua oi. Te tulo. Ia tasi nā mena o mai tauina le ualuatu. O wa ai I tono whale le tā ua ia wātu le whaafonga mai le atunu. Oka, whaafitai tere lava. Leanga o mea ia. E loa ai le tu ai ngā quality o mea o le whai o tātou tangata I lau whiunga le minister. Ioi, e pe o kasi lava ngā kūlanga pole a fo ia le makango fio o whale fo ia ka koukau ke malolo ma whakali e ka kova. Ia ai o loa lava se kulou lava ia ka kou whale ui, whale le tā ua. Ia ai whale kong, ia ai whale kong a koa lava ia se ka penganga. Ia olo le lei mea uma, olo le lei mea uma I le au whai ngā renga ma kūlanga pa penganga pau asa vea kalo si o whaafonga mai. I ka koua I e anga I o. O urei rope se I mei o ka ko tole pepa se kulou lava le whaafonga le atunu. Sao. O le mere o koe ale aveng whiri fo e loka I tole pepa. E o le mea. E le o kasi lea me o le tele le kupe ale malo o aluai. Ia alu aku lava le si fo e anga I le whaleta ua kulou lava lo nguko ma le afi. Ia ngā le umama lua koe ama le tole pepa. E po ngā mea pe ngā pe o le winga ngā laukana. Ai se longa I bakse whiri wha mauru ai kongo tole pepa e loka. E ke viu whai aroka no kua ka ngaka kala a koa ku usisi me kala. Ia, ola. Ia, whaaftai tele la vela o whiunga le minister, na fo I ngā Gagaifo o Faiva. Ia, whai fo I se malo longa masa I le matangi, a malosi, ia, wa fo I le aso atao. Whaaftai atu o le wa ono wawai. E lea ia se si e le I minoi ma le o ngā ioi o nuu o a whioanga o tangata mātutua se I o mai le tūpulanga o mai I tamaiti I le ngā ruenga le nao lo whaatino a mata mai o I muri whanua. Se I o mai le malai wa lele nuu taitasi ma fua ma le te ungo au tawhaala. Oka I lau whionga le minister. Se I whaisau sau noanga I le tani nā mālole nei ma le ale atu nuu wa a fia o mai tangata uma. E o lava I tamaiti. Ia, whaftai, e pe ole mea masani lava lea ka koua kumu.
o le ko mua nge le karimalo a o lo I ko inga kulanga fa pe I laka kilo mai I vai keimi e o lo karimalo sa moe e nga lulu e o fa nga wiki e ata o mal pa fonga le tunu e la kulaka si singa o nga I mle vale e o fo ko la au I me e ke a saula e la ngonga la valoka nga fia ma ka fa kai ai fo I loko ka sa mo pe o ka ngo fia fai me ngi ia o le nga karanga a fa maria inga lava I o ka ko ka se me e fa penga o nga ko nga lulu e fa kas ia no ia o le kulanga ia nga le fa makango fia inga o ai ia male anga I o le vale le o makua ma ngai lava o le aso ko nga ingei o le aso ko nga ingei la le a fa kingo nga luenga la fa nga luenga malo ia le ama ko ka penga o me o fo ia ma ko miska yo la fa fo mampulumu makua pulumu te fulai le taulanga mali ia la ia mambo le fulu o pas wa ku ia le fa fonga le tunu ka penga nga malo ia o nga o kulole le vai a sofo la sfala ile nga o e fio ku le tau ia o le akatala iloa ia le ka ko regional terminal le ka ko terminal fo le o le kulai o mele I mufangua ia o le pa kingo iloa o nga tala ia ma nga I me iloa ia va fo ia private jets fo ia kai ia pakai o le pikolai o ma o la fo I wai le terminal a fa pe fo I langa le akele a flight sa puku mai ia ai mo dava ele o lava ke le ka ko mle vale lo I ngai di fa ka asese le kodu foi ka ko aero bridges fo I nga I de vale ia o ia fa mo o va foi la ki fiku valsela ia ele nga I lava nga I o fa nga America ko terminal lai o terminal ko le ia mala ki nga maro I pa mo ka kala vai so fo la so coffee o kala la le ia fo le ka kala le e pas le Fiji Airways la fiku ka ko ko malai la alo fa tai se le tau fa longo tu lo fionga ale fo o ta va ai o ta mata ile tau ile ngate le matu ngofia the beautification process I o tatu ngata blesi melo wa lava ta pena le tatu malosi fa ele tise ia fa pena fo le o le tatu swavai o wa mea lava ne tau na tatu o puti ai awane I alu sioti mai pepe mai ala o ai tatu solar renewable energy ia fa pe fo tatu wafi na o umana tau no atu ia maola le nei o le tatu swavai lo fionga le sta ia o le kulanga ngai suavai ua lava kapenga le foi ua o manko ka kala mai le sika ko a sapalai le vai foulenga vili le I moa ia o mako I lava mako ko ele malo se suavai anga e taulanga ia o foi lai ka ko ele kise ia le ua lava kapenga ma o le fua e a foi le ai le wa maka o nga install uma ia standby generators for ia ka ko venues ia me voele I lava kulanga nge ke ua pele afi ala ua ia afi fa ua wai fonga me va penga ia o foi ka ko mori awala wa alu fali leima kulanga fa penga ia pe o ngai fuafuanga nga o foi ka ko wafu ka penga o le ka ko meli le fair ka ko accommodation ia la fo pa penga unga ka penga nga ia le mako foi ainga mako foi sekta ia pe o le menga o ka fialu ai mela o koila ori I Brisbane ia le famila venga ia ngo ngofo ngole kula nga foi le kele o le vaenga o le kapenanga le I sio mako wainga ia pe o le kulanga la nga umalo le tau kom le atau o
sanga lo le e panmia fa mole ko mai asinga lua masinga nga joka wa ngo for swimming sky ya mo we vai lu ngalu o fa tu le swimming star va tu le ngali tele lua atina ai na le Faiva tatala ai o bere o le o mai o le kulanga kongunga ia o ka ke o vai ku fo I wa ko ruanga ia swimming scar o fa korole ia mau ia sau e ka fa mule ke so angi mai e alu le sika uso ngai o ia ni wa vai o Brisbane e alu e va vai fo pe mo se me mai maka o le ka fa mulia ia tsila fia o ta wo tele lau fai unga awa e fa lango mai ia lau pule sili po lau office sili po le ACEO e fa lango mai lau fionga le minsta o oe te kilia ina le faatulangana o le faatangaina ma an authorization o le mea tauna faatino pe afa e tulai mai se emergency ia le lau tulai mai mea nei a o lae toa ia le tai I le sila fo ia lau matanga luenga ma lau ainga wa ta wa lau matanga luenga o lau ainga ia o sio ainga o ke sa oi ia ai mo moli atu le nganga fatai Ia mongi lava le ataua. Ia o se mea lava fai ngolo ka ngofo. Wa ke lava ia o ngei me va pe ngei o me farkula fongo. Ia o lo o I le miska lava o Maritime po o miska o ngā ruenga kūlanga authorization so ia mea mai mea. Mandi ilo. Ia e whaftai fo ia le mako ngā ruenga whai whakasi ma lea whionga sui pāri miang ka ua vea kai ka ingol ka kokungu. Ia mangai o uso mai o ko whawhinge ngei o loko mako whaamuri. I le whaingol mako ngā ruenga mau ke ia lea so mua la malenga kupu le whaawelawe. Ia o kei loa ia ma ua masui pāri mia e re moe ngā po la ngā ifsoka inga lava I le au mainga o whamakalanga po le kūranga wei ia le vaale ang usila. Ia le alavanga kūranga le lei lava ia pauli mea ngai polenga lava I kūranga o sua uma me wapenga. Ia ai le whapongafonga ia le tunu ia. Wa u ia le o ia so popole fo ile o mo le wa ka o mai kama ia malako masingi. Whangi o ngopo ia e whai ia sefer ka ko nga kaifali. Mali ilo. Whaftek tele la vana o fionga le o tō manatu nei lautala. E lau saunuanga I le pōsa tātou whilo ai. Wa e manatu te nofo. A yeise mea tūlai mai. Ia e tua mai lau ACEO ma lau CEO I lau o fionga. A e pei te vavalo I le mea lei. Tātou te lei loa ni mea le a tūlai mai mo tupu whapene. E le I mafauina ai ui o lea whaftai I le tō wha ai avatu le nei ai loa e whaamanui ai fo I lau I tū māloa mala na tāpua inga a inga fo I mawo me masani I ma whanau le nei atu no ia ai whaftai tele lava whaftai le ataua o au ke sau mai le ku mālo e vavalo kangaka sao o voi pure le I ke lau Io, voi pure lì, che anche va valo so se mea. Ia ai fa kai kele la va mole avangoa fa kai fo o ka fa so e kele o misi o maka upu. Ia o le ngia fiafi ke lo fo ua o le a ka penga ia malolonga fo o le fiafi. Ia o ke fa manguia kele aku se ka ko kungu o la ko ka poinga. Ia o le lava e whanga solo lava ngā ruenga, ia le se me whapoleinga I kūlanga pe o ngā kūlai mai. Ia ai alofa ke le aku se o kū mālo o ainga. Ia ai whakere lava le alofa I lau fionga langa lewa e koe ngi moaku au kū ka koe peitoa. Alofa ku le ataua. Lofa atu fo I lau suma le ataua. Ia whapena fo I manuia malolonga. Ia whaso fo ia. Ia le nasa Samoa o tāwalunga atu ai ia le tātou Gagaifo o Faiva I le nei fo iaso whatalo whatu I le ioe o le polenga nā le saia ia le ua tā ua mai fo I le fionga I le tātou minister e le se me pole ai
O le ua talanoa mai i le scientisi le ana maulu ana le la. Tolus fulumita i lalo. O loo mautino ai e le o iai se liki e tasi ai whaingo fie ona whai. O le ua tau nuu equipments mai lato. Expertise, scientist, and specialist. Ja, tarsia. Ua lava ne liki se swau. For mai, there's no leak yet, but can be pumped and emptied safely. Now that's really, really good. Lau tonu watu ia le vaalele fo le New Zealand. Ia ai le I taunu watu le vaa le folau I lunga le sami. Ia isi equipments te tele na peni robots. Ia matama fo I lifi I lunga waimpe. E mawhaia vaa te tele I na lifi atoa. Lifi malele, masi malele ese le vaa lea. Ia mawhaia na tuu I lunga o le follow se isi barge. Ia mawhaia na whaia ia le ngā luenga. Ia o le tala atu le na, mo le mawustatu so ta inga male tamaitai, Sister Etavise Ioane, ia le wha moe a maua se avanoa I le asua tau. Ia o na whaifo I leo lo na sao I matau. Ia a wā, ia le tūlanga o le. O le wha moe, o le porokalame, o le soifua tau mo fiafi ma le au ngā mo tātou ta mamtina matua. O lea la eila le whasisilanga lea o te wawai e tu I. Le whasisilanga tā ua le nei, e talo tuai I le paia. Sautua whafa, mamalu, o le tu malo, o le vaa o whonu ti. Whafonga le mai le paia o le tātou ainga, vai atu le matua malo tō wha, ia wha pefoi a inga e lua wā salvalasi, ia masa whendu I vau. Talo atu o li ima whaipule, o le vaa o fonti, ia po le tumalo foi o le atu whangaloa, o le awhia le tātou whono, a sui uma o lo tātou I tumalo, mo lo tātou a inga, mai le tumalo whangaloa, o le whono le awhia lea I le tausala, club I Mangele o le itu lai tasi I le aso to nai mole so se tasi o uso matua whawhine ta mam tina matua mai lo tātou I tu malo le atu whangaloa ma le va o fonti tātou te fia soa le rai le pule a wā le wha moe o le wha mnatuina o le whātou sanga o le o le tātou pati whai ma le malo o tu nei whātua I le atua Samoa ua tasi. I le aso tolu se fulu o le masino Novema o le aso le nā o le tātou moe a o le tātou whono o le aso tō nai. I le itu lai tasi. Nono wingo le aso tō nai asau nei. O le wha moe le nā mo tātou uma o le tātou nuu, le tu malo le atu whangaloa, ma le vaa e tasi o Samoa I le vaa o fonti. Ia, whamurumole longoane le tātou ainga, o le tu la e tasi I le uli o le asto nai nei, tau sala club, I nā le tauranga whatau I Mangele, ma o lo saini ai li I mawhaipule, o le vaa o whono ti. Ia, a toi whaailu fo I le whangatia I le aso atai au na mata upule nā. Ia, o no o mai lea, o le whasisilanga tā u o le nā, mana tua fo I le nei tausanga. Ia, tele ngā luenga ma mea sa whaatino. Ai, tātou te whaatili fo E mo le ae, ma vai atu ai I le tausanga, lua afe, lua se fulu ma le wha. So ele lau tusi o le tausanga fau, lua afe lua se fulu ma le lima, wha ma vai re kirisi mas, ma le tausanga fau o le luas, o ma le tausanga tuai o le lua afe lua se fulu ma le wha. O na tātou milo loa lea I se fia tele, o le a wha fia ai o ele a tau se vea mana wo. O le tau mawhitanga tele le nā, o le tātou Christmas and New Year ball,
tātou te whātua whātu ai, i le lua whi lua sfuma le whā, aso lua sfuma le tolu o te sema, o le tausanga nei, Christmas Ball, and say Happy New Year to 2025. O mai, whaangalo ai, ia uti ngā mau mawhatianga, o le nei tausanga le anga mana mea na whai a oe ma. Maota Samoa. All you can eat and all you can drink. And dance the night away. I musika ale atau savea mana wo. Special friends o le awhawhiwhi o le awhailo ia te oe ma le whangatia. A uwo mamai to tino sa manto wola mamilo fatasi matata fatasi mainu fatasi ona o le nei mea o le musika tau whaavalea ma leo ai nisi o lātou ainga. Kariera o lewa mai. Sao le lei ale wala aule numera ale fionga le te fono o lua tasi fitu o fitu iva lua. Le fionga e te fono ya tofi lau Ted Stanley. O lua tasi fitu o fitu iva lua. Wa sau ticket ioe. Wal ticket la le la fatau e tasi ale ticket. Ioe, e watu il whaalapu putonga e se lau o e tasi le afe lua se lau le tau le ticket na to se fulu tangata o le whaalapu putonga e o mai ai le ticket na. O whaafunga mai. Whaingo fie la ia. E tasi ale ticket e watu ma tangata ma watu ana tangata e to se fulu. Ia, wala au numera na ale fionga le te fono. Ia tu filau Ted Stanley o lua tasi fitu o fitu iva lua. Ia po o le numera le a tau sa te o le whailau tusi o le o lua tasi lua iva fa fitu iva lua fitu. Lewa vai atu a va lele ma tickets ia ale anoa maa lewe ia tau ia le laulau ale anoa maa sua va lele. Ia whatalu whatu lo uso e sua vangana. Ia male lātou fo i tā whaonga lo eva ma inai Riversdale Road. Ia whatalu whatu ai i le uso ia whalanai pupu. Ia whapea fo i to ala ma le uso ia Sam. Whaftai le mafuta mai. A moe o manuia o tō Faiva alo filima. Ma ua ngā ifo fo i a ngā ruenga o le aso. Ia, taidi ili manosi. O lava se ma ngi malulu mafanga se lua le ala vai malulu le kalo ka Samoa fa tele le fa fonga mai tatou te feilo i pea i le aso ataiao le fa wina ole au nanga ba le tautu le nei le nganga ifo o Faiva o Samoa manuia malolonga manuia tau mafutanga manuia talinga sua fa pe foi ia le osinga tau langa o fainga notu le fiafi fa mangalo so maleo malsunga lauli ia ai fa umatu i le pese masani tu uai oe malo faanga fa pe fo yo to mamtina matua mai la tou i lunga le api folinga Facebook page Maritime YouTube channel. Please share and love it and share and share. Manatu le mafutana o emagu o hermana tua maita o tu mauita ilo fatu o ma te tala no ai Mamo sao se haso tato e fiava ai